Yesu nashimwe. Turamukanye twese mu izina rya Yesu Kristo. Acha tusalimiane sisi wote katika jina la Yesu Kristo. Turamukanye twese mu izina rya Yesu Kristo. Tusalimiane sisi wote katika jina la Yesu Kristo. Imana imaya kano karyo. Nashukuru Mungu kwa kunipatia hii muda kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ili duchangie neno la Mungu. Kandi ndashima Imana nuza kudushoboza kudufasha. Na tena nashukuru Mungu kumwenyeta tusaidia kutafsiri. Ndashimiye ku burongozi bwaduhaye kano karyo kugira dusangire ijambo ry'Imana. Nashukuru na viongozi vipatia kwa hiyo muda ili duchangie neno la Mungu. Numva ku mutima rero hatevye twosangira ijambo ry'Imana. Sasa bila ukawia nitaka duchangie neno la Mungu. Ndagomba gusangira namwe ijambo rivuga umugambi w'Imana ku buzima bw'umwana w'umuntu. Nitaka tuchangie neno la kusema mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Umugambi w'Imana ku buzima bw'umwana w'umuntu. Mpango wa Mungu ku maisha ya mwanadamu. Umuntu wese yicaye hano hantu Imana imufise ku mugambi. Kila mtu mwenye anaikaa hapa Mungu iko na mpango kwa maisha yako. Twakuze tuvyumva bamwe. Tumekuwa tumemisikia hivyo. Abandi dushikira kuvyumva. Bangine tunaendelea kubisikia. Mugabo usuzumye neza. Usuzumye neza. Lakini ukichunguza vizuri urabona ko tutabizi. Unaona kama kweli hatubielewi. Kubera ikintu kitaranyinjira mu mikorere yawe. Kama ni kitu kile kiingia ndani ya maisha yako, kitagaragara mu buzima bwa buri munsi, na kionekani maisha yako ya kila siku, imbere y'Imana ifata ko tachuzi. Mbele ya Mwenyezi Mungu ni kama gisi tu kitu haukijui. Ikintu umaze kumenya, kitu chenye umejua, nikijubayeho. Ni chenye unaishi ndani. Ichutarabaho chenye hujaishi ndani ntachuzi. Haukijui. Warachumvise kumbure. Umegisikia. Ariko nikirashika mu mutima wawe. Lakini hakijafika ndani ya moyo wako. Ariko nashaka kukwibutsa. Nitaka nikukumbusha kwamba imbere ko Yesu agaruka, mbele Yesu akuje, Imana yafise umugambi. Mungu yuko na mpango. Kandi ni uheba. Ni uheba. Na tena hawezi kuuheba. Ni uheba. Hawezi kuuheba. Kubera niyo mpamvu yo kwaho kwao. Na ndio sababu ya kuishi kwako. Niyo mpamvu yo guhabwa ibitsibo. Na ndio sababu ya kupata kurone. Ntuzohabwa ibitsibo ubuzima utabayeho. Hawezi kupata kurone kwa maisha yako kuishi ndani. Imana izoguhemba ivaye ko wagendeye mu cyo yakuremeye. Na Mungu atakupokea kwa kusudi umepitia mchenye Mungu amekuumbia. Nico gituma. Na ndio maana ndashaka gutera intege kino gitondo. Nataka nikutie moyo kwa hii asubuhi ya leo. Kugira ngo nawe wishiremo inkomezi. Ili na wewe utie ndani nguvu. Usubire usuzume umutima wawe. Na uchunguze moyo wako. Urabe vy'ukuri. Na utazame kwa ukweli. Ubayeho. Gisi unaishi. Umugambi w'Imana. Kwa mpango wa Mungu. Ku buzima bwawe. Kwa maisha yako. Nitize kino gice Abakolosai. Acha tuangalie mkitabu cha Wakolosai. Gice cha mbere. Sura ya kwanza. Umurongo w'icenda. Mstari wa 9. N'uw'icumi. Na wa 10. Mu Kirundi haravuga. Mu Kirundi wanasema. Nico gituma natwe. Na ndio maana na sisi. Uhereye igihe twavyumviye. Gutokea wakati twavyumviye. Wakati tumebisikia. Tudahengeshanya kubasengera. Na tuachi kuwaombea. No kubasabira. Na kuwaombea. Ngo mwuzuzwe. Ili mujazwe. Ukumenya. Kujua. Ivyigomba. Mapenzi ya Mungu. N'ubwenge bwose. Na akili yote. No kumenya ivy'imhemu. Na kujua vya kiroho. Kugira ngo. Ili. Mugende. Mtembeye. Uko bibereye. Kama gisi vinapendeza. Umwami wacu. Wa mfalme wa Mungu. Mumunezereza muri vyose. Mumufurahishe kwa mambo yote. Mwami mbuto. Na munaota mbegu. Mu bikorwa. Mkazi. Vyiza vyose. Vizuri zote. Mugwizwa. Na munajazwa. No kumenya. Na kujua. Imana. Mungu. Mwari majambo. Muyangine ya maneno. Amasengesho Paulo yagiriye amashengero atandukanye. Maombi Paulo ameombea makanisa tofauti. Nta masengesho yasengeye kugira ngo abantu baronke amazu. Hakuna maombi yaliombea watu ili wapate manyumba. Suko atarababaye ko abantu baba mu mazu. Sio kwa ajili agukwa anataka watu wapate manyumba. Nuko Paulo. Ni kwa ajili Paulo. Igihe ahura na Yesu. Wakati amekutana na Yesu. Yesu yaramwiyeretse. Yesu amemjionesha. Ivyo yarashite ku mutima. Bienya alikuwa anatia kwa moyo. Yasanze atari ivyo. Alikutana sio wenyewe. Vyose vyaramukorokanye. Vyose vyaramukorokanye. Vyasuye hasi. Vyote bianguka chini. Ivyamubera inyungu. Bienya bilikuwa samani kwake. Vyanditse nk'ubuhombe kuri we. Bilikuwa bure ku maisha yake. Ataratahura dakekeranye. Na akaelewa bila kumashaka. Yuko ikintu gikenewe mu buzima. Na benye inatakiwa maisha. Nukumenya ivyigomba. Ni kujua mapenzi ya Mungu. Nico gituma. Na ndio maana. Amazu. Manyumba. Abana. Watoto. Abagabo. Wabwana. Abagore. Wabibi. Amakamyo.
magari, maetaje, amatongo, mashamba yose hamwe yote pamoja ni bikoresho, ni vyombo Imana itanga Mungu anapana umaze kumenya ukishaelewa ivyigomba mapenzi yake. Ni bikoresho, ni vyombo, sio ntumbero, lakini sio lengo. Nico gituma na ndiyo maana iyo bironse wakati unavipata ata ntumbero uramenya bila lengo ushajua, nivyo bikwica, na ndio binakuua, nivyo bigushisha inzira, na ndio binakupatia kupoteza njia, kubera biraboreza kwa ajili binakulewesha. Ingene dutambuka gisi tunajiongoza nibivana n'ubushobozi bw'Imana gusa, habitokeani na uwezo wa Mungu tu, bivana ubushobozi bw'amafaranga ufise, binatokeana na uwezo wa pesa uko nazo. Ingene wicara ku ntebe, gisi unaika ku kiti, bivana ubushobozi bw'amafaranga ufise, inatokeana na pesa uko nazo. Bivana ubushobozi bw'amashure wize, inatokeana na masomo amesoma. Bivana ubushobozi bw'aho wakuriye, inatokeana na nafasi uko yenyewe umekuwa. Bivana ubushobozi bw'umuryango uvamwo, inatokeana na uwezo kwa yenyewe yako. Hivyo vyote birafite ubushobozi, biko na uwezo, ariko igikomeye, lakini cha muhimu isumba ibindi byose, zaidi ya vyote ni kumenya, ni kujua ivyo Imana igomba, mapenzi ya Mungu. Mbega ejo uzoburi hehe? Mbega ejo uzoja hehe? Ejo uzoja he? Kesho utaenda wapi? Imana igushaka he? Mungu anakutaka wapi? Hari ivyo dushaka, kuna vile tunataka, hari ivyo Imana ishaka, na kuna vile Mungu anataka, ariko ndaje gutera intege na kukutia moyo uhitemwo, wewe ushwazire, uchague uhitemwo, uchague ivyo Imana vya Mungu ishaka, anataka. ivyo Imana ishaka yenye Mungu anataka nibiryoshe, habina butamu mu mubiri w'umwana w'umuntu, ndani ya mwili wa mwanadamu. kweli ivyo ivuga kwa ajili ya yeye Mungu anasema biracuritse, ni kama binachanganya, nibitonze neza, habipangi vizuri ubwenge bw'umuntu asanzwe, ndani ya akili ya mwanadamu. kuko Imana ivyo ivuga, kwa ajili ya Mungu anasema umengo niyumvira kuri wewe, ni kama gisi hajifikiri ku maisha yako, irahugira ivyo uheba, anakwambia udaheba kandi wewe ufise ku mutima, na tena ukura bipenda, ikakwemeza ko ejo hazoba heza, na anakwambia kama kesho patakuwa vizuri. Uko isi itonze, gisi dunia inapangwa, itonze nabi, inapangwa vibaya, wabitahura ili ubielewe, utabitahura wala usibielewe, kuko umwami w'isi, kwa ajili mfalme wa dunia si Yesu, sio Yesu, ni Satani, ni Shetani. kuvuga ingene bitonze, kasa kwa gisi bimepangwa, bitonze ku buryo utazopfa umenya ivyo Imana igomba, bimepangwa kwa sababu hauwezi kujua mapenzi ya Mwenyezi Mungu. ivyo Imana ishaka venye Mungu anataka biri mu ijambo ryayo, ni neno lake. udasoma ijambo ry'Imana, kuacha kusoma neno la Mungu, udasoma ijambo ry'Imana, kuacha kusoma neno la Mungu, utaba mu ijambo ry'Imana, kuacha kuishi ndani ya neno la Mungu, kuacha kuomba, ntibikunda, habiwezekani kumenya umugambi w'Imana. kama utajua mpango wa Mungu. Bishise naho, na bikifika, ni kubwo abantu bako baragusengera, ni kwa ajili kuna watu wako wanakuombea, ni kubwo abantu bako barakwingingira, ni kwa watu wenye wako wanakuombea, Imana halafu Mungu ikagusunika ivuye hanze, apana imbere mu mutima, anakusugumia kwa kutoka nje, hapana ndani ya moyo. ukumva ukwegegwa ahantu kanaka, unasikia huko unasukumiwa fasi fulani, masengesho yabera kwa ajili maombi ya watakatifu, na utabigomba, hata kama ubitaki, ukumva ukurasunikwa, unasikia huko unasukumiwa, ukumva uvuga ikintu, unasikia useme kitu. nashaka nitize, nataka nijiazime amakuru y'umwitwa Kuro, habari za mtu jina lake Kuro, nikuwa Koreshi, mwiswa ni Koreshi. Koreshi yari umwami, alikuwa mfalme wa Uperesi, yari umwami, alikuwa mfalme w'umunyamahanga, alikuwa ni étranger, yari mu Israeli, alikuwa mwana wa Israeli, ariko birivuga ngo, lakini Biblia inasema naramusize, nimempaka, namusize amavuta, nimempaka mafuta, naramukujije, nimempaka kuwa umwami Kuro nigeze amenya, hakuwahi kunijua ko yasizwe, kujua kama amepakwa, hakuwahi kujua ko Imana ya kwamba Mungu yamutoranije, amemchagua kuzotabara ili kusaidia mu gihe kanaka, wakati fulani. Abisirayeli, wana wa Israeli bari mu kinyagano, wako mutatizo, bari baragiye imyaka myinshi hariya, balikuwa wameishi miaka mingi, ni wajakazi, bari barihebuye, walikuwa wameshajiheba, lakini Mungu mufigomba kwa mapenzi yake yararavye mu isi yose, aliangalia ulimwengu wote, umwami Kuro akakutana mfalme Kuro,
niwe wenyene yeye ndo peke yake yoshobora anaweza gukura abantu kuokoa watu mu kinyagano ndani ya ujakazi, akabasubiza anawapeleka kubaka kujenga igisagara cera mjini mtakatifu ari Yerusalemu, na ndo Yerusalemu, na kubaka na kujenga amatanguriro mwanzo y'urusengero wa kanisa rwa Yerusalemu, wa Yerusalemu. urwo rusengero wa kanisa rwabomowe, ilikuwa imebomolewa turo nyinshi, turu mingi. Iyo dusoma Bibiliya, na kama tunasoma Bibiliya, jage nsoma nkatangara, kuna wakati nasoma na kwa inanishangaza. Shetani amaze gukoroka nyuma ya kutupiwa chini, ama akumva ubuvugishwa Imana itangiye mu itongo, na agasikia unabii wenyewe umetolewa ndani ya mlima, yuko mu ruvyaro rw'umugore, yakao kizazi cha bibi hazovamwo patatoka umukiza, mukombozi. yaciye yitegurira hakikare umukiza, amefika na jiandaa kabisa kwa huo mukombozi. hari ubwami bushika butandatu ngira mvuge nchako ndihuta ko tamaya afise. Kuna ufalme 6, nataka niseme machache haraka. Umwami Satani yaciye ashira kunzira, Shetani ametia kunjia kugira yice ubwoko bw'Imana, ili auwe taarifa ya Mungu, yice icyitwa ubugome bw'Imana muri inosi, ili auwe kila mpango wa Mungu hapa duniani. Na leo aracabandanya, na ngana naendelea. Benshi navyo bazi, wamingi wabielewe, benshi bafite kizungu, wamingi wanasema kama ni vitu vya ico bita kizungu, ico bita kizungu, hiyo vitu wanasema ya kisasa, ni ukwica kuua ivy'Imana igomba, ni kuua mapenzi ya Mungu. Shetani yahagurukije ameshimamisha Egiputa, Misri, ubwami bwa Egiputa, ufalme wa Misri, acahagurutsa akasimamisha abami wafalme bitwa wa Farao, kwa Farao arabahagurutsa, akawasimamisha. abantu bari bico gihe, watu walikuwa kwa hiyo wakati biyumvire ko ari umwami asanzwe, walikuwa wanafahamu kama ni mfalme wa kawaida, ariko uwo mwami lakini uwo mfalme Imana ziwe Mungu zake zari mu mazi, zilikuwa ndani ya maji. Imana yasenga Mungu alikuwa anaomba zari mu ruzi Nile, ilikuwa mu bahari Nile, ni Imana ziwe zari ziri, ndo kwenye Mungu zake zilikuwa. kandi Abarundi na Warundi bumvije neza, ukisikia vizuri, baravuga yuko wanasema kwamba hari Imana mu mazi, kama kuna Mungu ndani ya maji. abizi vy'ikirundi mashure benye busoma mambo ya Kirundi no muri kaminuza na university baratwigishije, wametufundisha yuko hari Imana ya kwamba kwa Mungu kuna Mungu mazi ndani ya maji. yo vyama hasa ukizama pasa bashobora kuzishikanira, unaweza kumfikishia, ugakenguruka, unashukuru. kandi abantu na tena na watu n'uyu munsi na leo batadishikanira mahasa, bangara nafikisha mapasa, batikora imico y'ikirundi, banakuwa ndia mu tabia ya Kirundi, ariko sivyo, lakini si ukweli. ubwami bw'Egiputa, sasa ile ufalme wa Misri, Farao yarahagurutse, Farao amesimama, Farao wa mbere, Farao wa kwanza, wa kabiri, wa pili. wize ubuzima bw'abafarao bose babayeho, ukitizama maisha wa Farao wote wameishi ndani, ico bari batumwe mwibanga, chenye wamekuwa wametumwa kwa siri, kwari kwica ubwoko bw'Imana, ilikuwa kuua taifa la Mungu. intambara zose zaba, vita zote zilikuwa hari hagati ya Farao, hari hagati ya Farao, umwami Farao, ilikuwa katikati ya mfalme Farao n'ubwoko bwa Isirayeli na taifa ya Israeli. si intambara nyinshi zabaye, sio vita mingi hari zimekuwa, hagati ilikuwa katikati y'ubwami bw'ubwiza ya ufalme wa giza biciye muri Farao kupitia ndani ya Farao n'ubwoko bw'Imana na taifa ya Mungu. Moizi, Imana yamuhagurutsa, Mungu akamsimamisha, yamubwira ati ndashaka gutuma, akamwambia nataka nikutume, niwe nahisemo, wewe ndio nimechagua uzokura Abisirayeli ili ukomboe wana wa Israeli mu kinyagano, ndani ya ujakazi, hanyuma ubazane, alafu walete, hanyuma wajabu ukanuzi rutukura, alafu wapatie kuhamishwa Mer Rouge, hanyuma Yosua, alafu Josue abajabukana Yorodani, awapatie kuhamishwa Yorodani, abinjize awaingize mu masezerano ndani ya ahadi. Nico gituma, na ndio maana intambara vita kwari kugira ngo ilikuwa kwamba ubwoko bw'Imana taifa ya Mungu ibuhaguruke, ushimame, ko Satani ajili Satani kinyuma yatinya, kimoja alikuwa anaogopa mubatinya, na leo anaogopa nuguhaguruswa k'ubwoko bw'Imana, gushimamishwa kwa wana wa Mungu. kubera igishengero rihagurutse, wakati kanisa imeshimama, ibintu bitashoboka birashoboka, na vitu vingine kwa biwezekana ibintu binahinduka, na mambo kwa badiliki na badilika. Nico gituma Imana, na ndio maana Mungu yarizi ko amashuri alikuwa tu kama masomo yonyene yeye peke yapo yonesha Satani, ndoshe yonesha Satani, hawezi kushinda shetani. nico gituma, na ndio maana Imana ibonye ko Mose yize amashuri menshi akomwe muri Egiputa,
Mungu akaona kama kuna masomo mengi ndani ya Egypte, ikimukura mu mashure na akamtoa ndani ya shule, imutwara mu bugaragwa, ikampeleka jangwani, mu nzoka, ndani ya nyoka, mu miyaga, upepo, mu mucanga, ndani ya kugira mutegurire, ili mutayarishe kugwana, kupigana intambara y'imhemu, vita ya kiroho, kuko si Farao, juu sio Farao, imhemu zo mu mazi, ni pepo ndani ya maji, kugwana nazo, kupigana nazo. nico gituma Na ndiyo maana Mungu yamwajira imyaka myinshi 80 ilimpatia miaka mingi 80 ndani ya jangwani, yibereye mu bintu hivyo. alikuwa ndani ya Mose niyumviyo biva niyo bija, Mose alikuwa haoni mambo gisi iko, ndiko ngora iki mu bugaragwa, niko nafanya nini hapa, kuko nawe uyumvira kama gisi unafikiri, ndiko ngora iki muri ibi bintu, niko nafanya nini mwa hii Imana kazi. yakuhamagaye, Mungu amekuita, irazi intambara iyo ariyo, anajua ni vita si gani amashure, unapigana, si amashure, sio ya masomo, ni ubwenge ni bw'Imana, akili ya ni Mwenyezi ubumenyi Mungu, bw'imhemu. ya kiroho. Twarigishijwe Tumefundishwa kwiga amashure kusoma masomo, kandi ni na vyiza, tena ni vizuri, shishikara, endelea, ariko lakini ibiturimwo benye tumo ndani, amashuri ntabishoboye, masomo hawezi kuyaweza, amashuri ntabishoboye, masomo hawezi, nikivyemeza na tena kinahakikisha urarushe, unachoka, ufise amashuri, na tena uko na masomo, urugo rurakunaniye, vita urugo rurakunaniye, unyumba ufise unakushinda, amashuri, na tena uko na abana somo, barakunaniye, watoto ufise wanakushinda, amashuri, na tena umesoma, naco gutera intege, na kwa kutia moyo, nuvanga ibintu, wewe usimerange vitu, nutwitaranye ibintu, wewe usichange nituri mu vitu, vy'amashure, atuko ndani ya turi mu masomo, by'ubwenge tuko bw'Imana, akili ya turi mu Mwenyezi kumenya Imana Mungu, igomba, tuko wakati wa Mungu anataka, tukabijamwo, tutende mapenzi ya Mwenyezi naco Mungu, bitwaye habijali chochote, ikiguzi vyo gusaba, ikiguzi vyo gusaba, naco bitwaye sacrifice unazoka kutoa, ikintu cyose vyo gusaba, ibisabwa vyose vyenyewe vinahitajika vyote, urakwiye kubikora, unaweza kuvitumika, ego uzova mu isi, utatoka duniani, ntuzoguma mu isi, utatoka duniani, ego uryoherwa, lakini hauwezi kufurahi, ukibaza kuzoguma mu isi, unaweza kama kutoka muntu duniani, w'Imana, mtoto wa Mungu, itegura uno munsi, wewe jiandaishe leo, wewe utakwenda, uri mwiza, uri muremure, uwe uzotaha, mzuri, uwe mrefu, utaenda, bive ngo yaba ari bazi ubwenge, mngekuwa mnajua akili, wokwiva ivyiherezo ryawe, mungesoma mwisho wako, wokwiva ivyiherezo ryawe, ungesoma kwa mwisho wako, nico gitoro uno munsi, na ndio maana leo naje gutera intege, na kwa kutia moyo, niwiyumvire, wewe ufikiri iherezo ryawe, mwisho wako, gitegurire, wewe jiandae leo mu kumenya ivy'Imana igomba, kwa kujua mapenzi ya Mwenyezi Mungu no maisha yako, kubikora, na kuyatenda. nta kintu c'agaciro Hakuna kitu cha ko muhimu gukora ivy'Imana igomba, kama kutenda mapenzi nta ya kintu Mungu. c'icubahiro Hakuna kitu cha ko heshima gukora ivy'Imana kama igomba, kutenda mapenzi ya abantu Mungu. bagushimagiza, Watu wanaanza abantu kukusifu, bagukunda, watu wanaanza ntaco kukupenda, bazogufasha kinini, hawatakusaidia chochote cha muhimu, nubeshi, ni uongo, n'ivy'umwanya muto, ni vya muda mchache. nico gituma Na Imana, ndio maana Mungu Farao ahagurutse, Farao Imana kushimama ihagurutsa Mose na Mungu akashimamisha Moizi, ikamutegura, ikamwandaa Farao abonye Mose, kwa kuona Moizi, nimubwire umuperezida, nimubwire umuperezida, ase munifanye raisi, mubwire umwami munifanye mfalme, yateguwe mu gukoresha inzoka, ameandaliwa kutumikisha nyoka. benshi kino gihe Wamingi wewe kugira wakati ngo kuri gihugu ili uwe raisi, hari amashuri kanaka vyosabwa, kuna masomo fulani Farao. anahitajika, ariko wa Farao lakini wa Farao bategurwa mangetengete, wameandaliwa uchawi, nico gituma na ndio maana bari baje gutsimbataza indi ntwaro itaboneka, walikuwa wanakuja kusimamisha ufalme wenyewe uonekane, kugira ngo bice ivy'Imana igomba muri ili Mose. wawe mapenzi ya Mwenyezi Mungu hapa Imana duniani. y'icubahiro, Mungu apewe ariko Imana utukufu, ishimwe, Mungu asifiwe, yaba yo kwizigirwa ni Mungu wa mwaminifu igihe cyose, wakati wote. abami bahagurutse, Wafalme Imana wamesimama, yahagurukije abavugishwa, Mungu akasimamisha wanabii, bagiye baburira abantu, walikuwa ndio wanatabiri kwa bagiye watu, basenga, wanaenda wanaomba, impinduka iraza, na Imana ishimwe, mabadiliko akaonekana. ubwami bw'Ashuri bwarakurikiye, Ufalme wa Ashuri ukafuata. ubwami bw'Ashuri nabwo nyene Ufalme wa Ashuri bwari bugamije gutwara Abisirayeli mu kinyagano, bulikuwa hata kupeleka wana wa Israeli ndani ya ujakazi, bose bafise bahuriyeho kimwe, bote walikuwa tania kitu kimoja tu, gushira mu buja, gutia ndani ya ujakazi, kuboha abantu kufunga watu b'Imana watu wa Mungu ntibitegevye, wasipate uhuru. kuko bitegevye Wakipata uhuru baca bakora ibikorwa by'ubwiza, wanafaa wanapinga kazi za giza, baca bazana ubwami bw'Imana muri ino si, wanaleta ufalme wa Mungu hapa baca duniani, bazana ubutabazi muri ino si, wanaleta msaada hapa duniani. Imana yabwa icubahiro, Mungu apewe utukufu, Imana ishimwe, Mungu asifiwe sana. ubwami bw'i Babuloni burashika, Ufalme wa Babiloni ukakuja, buhagurukijwe n'uwitwa Nimurode, buhagurukijwe n'uwitwa Nimurode,
pakashamisha na mfalme jina lake Nimrodi. Nimrodi yagize icyumviro mutima, alifikiri ndani ya moyo wake kuduga hejuru, kupanda juu, ashikira Imana, afikirie Mungu. Ariko icyo cyumviro lakini yo mafikiri cyavuye ku Mana, haikutoka kwa Mungu, cyari cy'umugwanizi, ilikuwa cha shetani. aho niho havuye, na hapo ndo pametoka mu nyuma bani Nebukadineza baba nibishize hejuru, balikuwa mujitia juu. Imana ifata ingingo, Mungu agashika hatua yo kumugira nk'inka, ya kumfanya kama ngombe. amara imyaka 7, akamaliza miaka 7, arisha nk'inka, anakula kama ngombe, agira inzara, akakuwa na makucha. Biblia inasema umuntu witwa Danieli, mtu anaitwa Danieli, Shadrake, Meshaki, Abednego, Imana yabahagurukije bari mu kinyagano, balikuwa ndani ya utakazi, muri ntwaro nyene, asewa kiapo hapo, baraduga wakapanda. birivuga ngo Danieli yabayeho ameishi ku ntwaro 4, kwa ufalme 4, mu mangetengete, ndani ya uchawi, mu urozi, ndani ya ulozi, mu ufumu, kandi na tena yagumya nesha, na akaendelea kushinda, na akaendelea kushinda, yagumya duga, na akaendelea kupanda. itamushoboje chenye kimemuwezesha samashuri, sio masomo. igihe umwami wakati mfalme akura ugwaruka ibuyuda, alitoa watoto ndani ya Uyuda, akabatwara mu kinyagano, akawapeleka ndani ya ujakazi. batoye abantu b'ingoma, wamechukua watu wapiga ngoma. oya, batoye abantu bava mu ruvyaro rw'abami, walitoa watu ndani ya ufalme, hanyuma babatwara hariya, wakawapeleka huko, bazi ubwenge, wa hekima. ariko Imana lakini Mungu ibategura mu bindi vy'ibwemu, akawaandalia kwa maisha ya kiroho, kugira ngo bashobore kuganza ibwami, ili waweze kutawala ndani ya ufalme. bene data, ndugu zangu, vyari bigoye kuri Danieli, habikuwa rahisi kwa Danieli kuguma uhangamye, kuwakia unasimama, kuguma uhagaze neza, kuguma unasimama, ariko hari ishure ry'Imana, lakini kuna somo la Mungu, hari gutegwa kw'Imana, kuna kuandaliwa na Mungu. ni gusana amashure twiga, habikuomi masomo umesoma, kuranyuranye, wewe umechanga witu. Imana habwa icubahiro, Mungu apewe utukufu, Imana habwa icubahiro, Mungu apewe utukufu. ubwami bw'Abamede n'Abaperesi, ufalme wa Medi na Waperesi, aho hose hapo pote shetani yashazana abami bashasha, alikuwa anatoa wafalme wapya. ananiwe akishindwa muri Egiputa, ndani ya Misri, yashazana ubundi bwami, alikuwa mwingine ufalme wa Washuri. aneshejwe, akishindwa yashazana ubwami bushasha, alitoa mwingine ufalme upya wa Babiloni. aneshejwe, akishindwa azana ubundi bwami, alitoa mwingine ufalme wa Peresi. Danieli alikuwa arasenga, Danieli kwa naomba, igice c'10, sura ya 10, Gabriel aramwiyereka, Gabriel kamujionesha, aramubwira ati mukundwa w'Imana, akamwambia mpendo wa Mungu, kuva umunsi watama gusenga, kutokea wakati umeanza kuomba, ni isengesho ryumvikana, na lumbi lako imesikiliwa. ngo naciye nza, nimefika, nimekuja, ariko ngeze hejuru, ni sawa wakati nafika juu, naciye mfatwa, nikashikwa, ndafungwa, nikafungwa, hari ubusho, na kuna maprison aho hejuru, hapo juu. umumarayika nka Gabriel, malaika anakuja kwa Gabriel, abi imbere y'Imana, anakuja mbele ya Mwenyezi Mungu, baramufunze, bakamfunga. bande banani? yafungiwe he? Amefungiwa wapi? Hejuru. Juu. Nande? Na nani? N'umwami. Na mfalme. Hari abami, na kuna wafalme aho hejuru, hapo juu, ni warongozi na ndio viongozi bisi wa hii dunia. ubishaka, ukitaka, tabishaka, au siitaki, ni muzi wambara, na hiyo nguo unavaa, bazifite mu ruhara, kuna chenye wamefanya kwa hiyo nguo yako, inyifato za buri munsi, na tabia zako za kila siku, nibo bazitumbereza, na hivyo ndio maana kwa wanazipatia lengo. Ntushobora kubanesha, hauwezi kuwashinda mashuri, kwa masomo, ubanesha unawashinda ku mavi, kwa magoti, no kuba mu ijambo ry'Imana, na kuwa ndani ya neno. Imana ihabwa icyubahiro, Mungu apewe utukufu. Danieli aramwiyereka, akamjionesha, akamubarira, akamwambia, naciye mfungwa, asa nimefungwa imisi 21 na siku 21. byabaye ngombwa, ilikuwa sasa nisababishe yuko Imana ya kwamba Mungu irungika atume umugabisha w'ingabo, mkuu wa jeshi Mikaeli ari mu muryango w'abagwanyi, alikuwa mfamilia ya wapigana vita, niwe yarungitswe, na ndo ametumwa asanzaza ikirere, ili abomowe iyo anga, asanzaza ikirere, abomowe iyo anga, kugira ngo ili Gabriel arekugwe, afunguliwe. hama Gabriel aronsinzira, akipata njia achaza mu isi, akafana kwa duniani. biva ngo Gabriel bila sawa kama Gabriel yagenda nk'umuyaga, alikuwa anaenda kama pepo, alihuta, alikuwa na haraka, lakini wafalme baramufashe, wakamshika, baramuboha, wakamfunga. igihe cyo kwa Daniel, wakati sana kwa Daniel akamwambia,
Nubu na leo ngira nsubireyo nataka nirudie nje kugwanya nende kupigana uwo mwami uwo mfalme nipigwe mfalme Uperesi wa Uperesi apana president hapana president umwami mfalme Uperesi wa Uperesi niwe yarongoye ndari kwa naongoza intwaro hiyo vita ya Uperesi intwaro zo kuisi hiyo vita ya dunia intwaro zo kuisi vita za dunia nizirongowe n'umuntu n'umwe haziongozwi na mtu wote zirongowe n'abami gusa zinaongozwa na wafalme tu hicho kitu niko mugitahure inapasha sasa ukielewe atamubwira akamwambia niyaneshwa akishindwa uwo mwami uwo mfalme tukamukorora tukimwangusha Satani shetani ashoza undi mwami ataleta mwingine mfalme Ugiriki wa Ugiriki nico kitu Ugiriki na ndio maana Ugiriki bagize umefanya uruhare rundi cyane kazi kubwa mu vyigwa twiga mu masomo tunasoma si ibintu bisanzwe sio vya kawaida Ugiriki hari abafilosofi benshi kuna wafilosofi wengi abantu bafite ivyiyumviro biremereye watu wako na akili ya mzito sana ku Mana gusa habakutoa kwa Mungu tu hari abami kuna wafalme barongoye isi wanaongoza hii dunia shetani iyo abatamwibarabara iyo abatamwibarabara Satani angekuwa anakuja ndani ya barabara katubwira anatuambia nijo Satani mimi ndo shetani nta numwe mukurikira akwata hata mmoja angemfuata nta numwe mukurikira akwata hata mmoja anaweza kumfuata hata mvyumviro sasa anakuja ndani ya mafikiri hata mashure anakuja ndani ya masomo kurugezo kwa kiwango utaronse ubwenge bw'Imana kama upati akili ya Mwenyezi Mungu utaronse kurobanura impemu kama upati watu wa kiroho usanga ari bakurongoye utavyutukana unakutana ndani na kuongoza bila kuelewa Imana dufashe Mungu atusaidie mwazi Dawidi yigeze kumva iciyumviro ariwe kupata mafikiri cyo guharura abisirayeli cyo guharura abisirayeli guharura igitigiri cy'abisirayeli cha kuhesabia wana wa Israeli ni cyajive ku Mana alikuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu cyajive kwa Satani kutoka kwa shetani walibaza ni cyumviro yalikuwa anafikiri mafikiri ariko Imana imuravye lakini kumtizama ni cyumviro gisanzwe akasema sio cha kawaida cyakivuye mu kuzimu kutoka ndani kuzimuni hari vivi vishi abantu bafise kuna mafikiri watu wengi wako navyo wakibaza ngo ni terambere si terambere wana wazia kama ni maendeleo sio maendeleo ni vitu inaomba wewe ndani ya kiroho nico gituma na ndio maana kino gihe hii wakati ni cyo gusenga ni wakati wa kuomba uryamye unalala ni cyo gusenga ni wakati wa kuomba kuroga huku na nawa ni cyo gusenga ni wakati wa kuomba kurambara huku navaa ni cyo gusenga ni wakati wa kuomba muri bisi cyo gusenga muri bisi kuragenda unaomba ndani ya bisi huku unatembea cyo gusenga wakati wa kuomba wakicho muduga wawe unawasha gari yako cyo gusenga wakati wa kuomba ukora moteri muduga wawe ukatumika moteri ya gari yako utagize guco kama ufanye hivyo urazimira nta kabuza unapotea ubuzime buri hejuru cyane unapotea kabisa ubuzime bwa kino gihe buri hejuru cyane na kupotea kwa hiyo wakati kuko juu sana ndio shobora hauwezi kubiweza nao jiburaya hata ukienda Bulaya hejuru biko juu sana muri Kenya hari gisagara winjiramo kuna mgini ukule ingia ndani winjiyemo ukiingia ndani ukashaka gusambana unafuna hata kuzini kuinjira gusa ku mupaka kuingia tu kwa hiyo mgini ukumva ushaka umukobwa unasiona uko na tamani mwanamke utabizi rero kama wabijui wibaza ni chifuzo gusa unaweza kama ni numwama ganje ico gisagara ni mfalme mwenye anatawala kwa hiyo mgini ni watu baba wasamba na ndio anasababisha watu wazini na muntu yigira muri inosi hakuna mtu atakajifanya hapa duniani hari abami kuna wafalme batuma abantu bagira icyo bagira wanasababisha kufanya wenyewe wanapaswa kufanya hadi uhinjiye kuna fasi unaingia ukumva ushaka inzoga unasikia unataka pombe ukumva ushaka kunywa unataka kunywa utabizi rero na kama wabijui wibaza ni nyota unawazia ni kiu si nyota sio kiu hari abami ni wafalme hao twishengero sisi kanisa bitwateguwe hatukuandaliwa igihe twakizwa wakati tumeokoka twijiye mu bikorwa tumeingia ndani ya makazi twijiye mu bwami hatuingia ndani ya ufalme ituzo ubwami hatujui ufalme sio bifaniyo bija hatujui kwenye natoka na kwenye binaenda utazi ubwami kama hujui ufalme nagoko utahuri ibi ni si rahisi uelewe hivi vitu Imana yabwi cyubahiro Mungu apewe utukufu ubwami bw'abagiriki buraza ufalme wa Griki ukakuja urarengana ukapita haza ubwami bw'abaroma ukakuja ufalme wa Roma Daniel yavyeretswe ari ibintu biteye ubwoba cyane na Daniel kabionyeshwa bilikuwa binatia woga sana muri ubwo bwami kwa hiyo ufalme mu gihe cy'iyo ntwaro y'abaroma wakati hayo kutawala kwa Waroma niyo Satani yahura na Yesu ndio Satani akakutana na Yesu yari yamwifuje kumwica ataraza mu isi na akataka kumuua mbele kufika hapa duniani yatevye amwibonera na nyuma akamjionea afa ni wewe akasema ni wewe nari nakwiteguriye aseni nilikuwa Yesu amutemvye
Na alikuwa anataka tu angushe Yesu. Ako Yesu yari Imana. Lakini Yesu alikuwa Mungu. Yesu yarabona. Yesu alikuwa anaona. Yarafise imyemwe kubibona. Alikuwa na roho ya kuona. Yesu yari umuco. Alikuwa ni nuru. Ivyo Abafarisayo biyumvira yaca vyumva. Abafarisayo wenyewe kwa mafikio ya Wafarisayo walikuwa wanasikia. Amanama bajamu yaca yumva. Na maneno alikuwa anafanya alikuwa anayajua. Muntu w'Imana. Nilikuwa ni mtu wa Mungu. Nutambera nka Yesu. Nutambera nka Yesu. Na kama ukwa kama Yesu, ntuzorokoka muri inosi. Kuro numugere w'Imana. Ni mtumishi wa Mungu. Igihe yari umwami Ibuperesi, wakati kwa mfalme ndani ya Uperesi, yatwaye nk'umungere. Ameongoza kama mchungaji. Hari apolitise. Hari abanyepolitike. Kuna watu wa politike. Mabungere. Wachungaji. Iyo barongoye. Wakati wanaongoza, bumviriza abantu, wanasikiliza watu. Nabungere b'Imana. Hao ni wachungaji wa Mungu. Netanyahu n'umuntu w'umutegetsi muri mu Israeli kino. Netanyahu ni rais wa Israeli wa hiyo wakati. Niwe yavuze ikintu. Na ndio amesema kitu. Alafu ndibaza. Akasema mimi nafikiri kama Trump ari kuro. Yeye ni kuro. Wakinogiye. Wa hiyo wakati. Bajya bagabo. Wale wa Bwana. Abo bari basenga. Hata kama unasema waombi. Barazingurura. Wanafungua. Ivyandiko. Maandiko. Bakaraba igihe. Wanatizama wakati. Kirangamisi. Wanaangalia wakati. Au kigeze. Wakati kwa unafika. Bakamenya Imana igomba gukora. Na wanajua cha Mungu anataka kutenda. Trump akasema siku moja. Yumva muri we. Akasikia ndani yake. Yotangaza. Anaweza kashangaza. Iko Yerusalemu. Anaweza katangaza Yerusalemu. Umugwa mukuru nyene. Kama inakuwa mgini mkubwa. Abarabu. Warabu bacha batangara. Wakashangaa. Vyamujemo gute? Vimemkuja ndani yake. Yarasizwe. Amepakwa. Nicho gituma Trump. Na ndio maana Trump na kini yubaha. Haheshimu kitu chochote. Navyo ushobora utameze nka Trump. Hauwezi kuweza kama Trump. Yesigoye. Dunia si rahisi kuiongoza. Tegeza kula umuntu atachatinya. Inapasha kupata mtu mwenye aogopi. Umuntu Imana ivuza achavuka nawe. Akisikia Mungu anasema na anasema. Babazi kumuhusha kenshi. Basha pima kumuua mara mingi. Ariko Imana igumuzigama. Lakini Mungu anamulinda. Ndizera ko Imana kiri muteguriye imbere. Na wazee kula Mungu anamwangalia kumbele. Yesu arafukuza. Yesu karibu kuja. Igihe cya Kuro, wakati ya Kuro, Imana yamutegura ibintu bibiri mu buzima. Mungu amemwandalia mambo mbili ndani ya maisha yake. Kurekura Abisirayeli. Kuachilia wana wa Israeli. Bave mu buja. Watoke ndani ya ujakazi. Kubaha amafaranga kuiye. Kuwapatia pesa ya kuenea. Dhahabu. Fedha. Dhahabu na fedha. Ibiti. Miti. Bagende. Ili waende. Bubake. Wajenge. Uwo mugwa wa Yerusalemu. Uwo mgini wa Israeli. Icya kabiri. Cha pili. Basubiza amatanguriro. Warudishe sasa ile mwanzo yote. Y'urusengero. Ya kanisa. Ubu rero. Leo sasa. Hari intambara. Kuna vita. Muri nosi. Mwa dunia. Yo kubaka urusengero. Ya hiyo kanisa kujenga kanisa. Niyo ntambara ihari. Na ndio vita iko hapa leo. Si ntambara ya Hezbollah. Sio vita ya Hezbollah. Hapana. Ni ntambara y'imhemu. Ni vita ya kiroho. Ni kirangamisi cyo kiregereza. Ni nyakati kinasogelea. Inka. Ngombe. Batanga Abisirayeli. Yeye napana wa Israeli. Kugira ngo zibe ikimazi zaramaze gutegurwa zirahari no munsi. Iwe kama sacrifice ya kupatia Mungu yuko leo. Nico gituma. Na ndio maana. Hari namaze kugwanira ikibanza cera. Kuna vita kupigania ile fasi matakatifu. Ariko bizoreza Imana ishaka. Lakini vitakuwa kama gisi Mungu anataka. Je, ico shaka kukubwira no munsi. Nataka kuambia kitu leo. Urakwiye kumenya Imana ikugomba. Ni vema ujue mapenzi ya Mungu maisha yako. N'ababanyi bawe. Na wajirani wako. Bakuravye. Wakikutazama. Babone ko ufise Imana yakubari. Baone kama uko na benye Mungu amekuandalia. Babone ko uyu muntu ngena vyuka ngena akora akazi ngena dandaza arafise ikintu yavuga n'Imana. Uyu mtu gisa ndaramuka gisa na churuza yuko na chenye Mungu amemwambia. Urazi hari abantu muhura uravye igifuro zabo ukabona ko umengo nacho bavuga n'Imana. Kuna watu kiwaona maisha yao unaona kama hawakuongea na kitu chochote na Mungu. Umu telefone ni witaba misi yose. Ukimpigia simu enda aletika kila siku. Kandi afise umwanya igihe cyose. Na iko na wakati kwa kila muda wote. Umuntu wese amukumbuye acamubona. Na mtu wote akimkumbuka anamuona. Yesu araje kumuraba. Yesu anakuja kumtizama. Petro amwiti Yesu abantu benshi barakurindiriye ngaho hanze. Yesu akumtafuta asema watu wengi wanakutafuta hapo nje. Acamubwira ngo ingo tuyigire hari. Akamwambia njoo tujendee huku. Wabego Yesu nakundana. Si kama gisi Yesu apendani. Yarazi vy'Imana igomba. Alikia kwa mapenzi ya Mungu. Niyembe gutwagwa n'ivyifuzo by'abana bawe. Hakutaka kuongozwa na mapenzi ya wanadamu. Imana yabwi icubahiro. Mungu apewe utukufu. Rero sasa twebwe twashize urusengero rw'Imana nzima. Twebwe twashize urusengero rw'Imana nzima. Sisi tumekuwa kanisa ya Mungu mkubwa. Imana ikiyubaha urusengero rwayo. Mungu anajenga kanisa lake. Nimuvyibagire. Msisahau. Nico gituma. Na ndio maana ni ngombwa ni vyema usuzume wewe uchunguze amatanguriro y'urwo rusengero na mwanzo yo kanisa. Wari ufise inyota mu myaka iheze. Ulikuwa na kiu wakati za mbele. Unyetaragiye. Hiyo kiu imekwisha. Warasenga myaka iheze. Ulikuwa unaomba wakati za mbele. Ugisenga cyane. Leo ombi tena sana. Sana amatanguriro.
Wewe sasa jenga hiyo sana matanguri y'urusengero rw'Imana. Mwanzo ya hiyo kanisa yako. Bitabaye gucyo. Kama iko hivyo. Ikinyagano. Utakuwa mjakazi. Ntuzokivamo. Hautatoka mwa mjakazi. Na ukitoka. Kila wasane. Uyabubaka amatanguriro. Umetoka ili ujenge mwanzo ile kanisa. Imana yabwe icubahiro. Mungu apewe utukufu. Uyo kuro rero. Uwo kuro sasa. Mu gihe ciwe. Wa wakati wake. Akandika icete. Akaandika barua. Aratangaza. Akatangaza. Ngo gukoraho agize. Na kama gisi Mungu anapenda. Umunyepolitike. Kila mwenyepolitike. Mfame. Avuze ngo Imana yamubariye. Ngo yuko abiseye kwe kurekugwa bagende kubaka. Ya kwamba wana wa Israeli wanapaswa kuachiliwa ili waende kujenga. Yandika ni vyete kugira ngo mu nzira ntibaze babuze gukora. Na kaandika barua ili watu wasiwache ndani ya njia waende kujenga. Anabwira ngo umuntu wese abitahuye afata inzahabu abahe abo bayuda baje kubaka urusengero Imana. Akasema kila mtu wote abielewe apatie wayuda nzahabu ili aende kujenga kanisa ya Mungu. Imana yabwe icubahiro. Mungu apewe utukufu. Yesaya 45 45 Mungu wa mbere wa gatatu mstari wa kwanza na wa tatu havuga ngo ibi nivyo jewe uhoraho mbwira uwo narobanuje amavuta. Imana kibwira Kuro. Mungu anaambia Kuro, niwe Kuro uwo mfashe ukuboko kw'iburyo kugira ngo sibange amahanga imbere yiwe kandi nzokenyurura inkingi z'abantu kugira ngo ndamugurire inzugi imbere yiwe. Imana ihagicubahiro. Arosho barasenga Imana nyugura imiryango. Watu wa mingi wanaomba waseme Mungu nifungulie milango. Urinde usaba Imana ikugurira imiryango. Wewe uko nani ili Mungu akufungulie milango? Hama yuguru chukora iki? Akifungua milango utafanya nini? Uyayuguriye kugira ngo kula Bisirayeli mkinyagano abatwara ibisero. Huyu amefunguliwa ili atoe wana wa Israeli ndani ya ujakazi awapeleke nchi ya ahadi. Nimuze dusomborose Imana. Nimuze dusomborose Imana dukabura Imana. Acha mkuje ili tuchokoze Mungu. Tuyibwire ati ndashaka gufata iki gisagara. Unamwambia mimi nataka kubana ile mugini. Ugura amafinansi yawe. Ndashaka gufata iki gisagara. Nataka sasa kubana ile mgini. Warampiye iki gisagara. Umeniambia ule mgini. Kwanza ugifata. Kama ndaushika. Ubwoko. Uitaifa. Warumbariye. Umeniambia nao. Kwanza ugira ubutumwa bwiza. Kama ndabambia habari njema. Mana ugura imiryango. Mungu fungua milango. Bicha bikiri sobanuro. Na bitakuwa binakuwa na kugura imiryango. Binaeleweka. Kugira uca kuri beach, uca ku mucanga. Kufungua milango ile ndio ku beach kuangalia mchanga. Kunywa kai. Kukunywa chai. Na jus. Na maji. Nibikunda. Iyawezekani. Nikumara amazi ugambi bw'Imana. Hii ni kuaibisha ufalme wa Mwenyezi Mungu. Mungu anapana pesa kubera igikorwa iguhamagarira ili kwa kazi umeitwa. Reka mbane mumvirize. Acha niendelee msikilize. Kandi amarembo ntazokugarirwa n'inzoji imbere yawe kandi ahari uduhogoro nzohasena nzomenagura inzugi z'imiringa nzovunagura ibihindizo vy'ivyuma kandi umviriza rero nzoguhitunga rihishijwe mu mwiza. Imana ihabwe icubahiro. Aho nishobora senga Mana mitunga urigira iki wewe? Wamingi wanaomba Mungu nipatie utajiri. Ufanye nini wewe utajiri? Wewe utanga utaratunga uzotanga watunze. Wewe hautowi na hujapata utajiri. Sasa utatoa utapata utajiri. Waro sibimbi 10 umuriyo nuronse uzokwivira kubandi navyo bashobora. Hawezi kutoa ushinda kutoa kwa 10,000 afu utoe kwa milioni. Inawezekana. Benye wajua chenye wanazungumza na Mungu. Imani iteguye kubaho ubutunzi budasanzwe. Mungu atakupatia utajiri asio kawaida. Ubutunzi burahishijwe. Utaije imefichwa. Imana yabwiye ati Kuro nabunyegeje abami benshi ubutunzi. Mungu akamwambia Kuro nimeuficha wafalme wengi. Wewe. Lakini wewe kuko nagusize amavuta. Kwa jina nimekupaka mafuta. Ukura Bisirayeli. Ili utoe nao na Israeli. Wakura mu buja. Watoe ndani ya ujakazi. Nibisaba mafuta gusa. Sio mafuta tu. Bisaba n'amafaranga. Inaomba na pesa. Gufasha abantu. Kusaidia watu. Nibisaba mafuta gusa. Abiomba mafuta tu. Bisaba amafaranga. Inaomba na pesa. Rero sasa kwa rusengero rwanje ile kanisa yangu shaka mugubake neza. Nataka murujenge vizuri. Wali kubatse mu nzahabu. Uko na jengo ndani ya nzahabu. Nicho kitu Imana. Na ndio maana Mungu yateze kunyegeza ubutunzi. Angepasha kugira utajiri. Kugira ibwugururira undi muntu. Ili ufungulie wengine mtu. Agiye kubukoresha kubwami. Anda kutumikisha kwa ajili ya ufalme. Uzorabe. Utazame. Nicho kituma n'abantu. Na ndio maana watu. Imana mayongera amafaranga. Mungu andana waongezea pesa. Na wandi tongera. Na wengine waongezei. Kandi aboyongera abonye naongezea baratanga wanatoa. Uzovyige ubisome ntushavure akusisirike urasuzuma wewe utazama ubuzima bwawe maisha yao umutima yao moyo zao bafite gukorera Imana bako na nia kutumikia Mungu. Nicho bongera na ndio maana Mungu anabaongezea. Uyu nawe mwingine naye asha kujerwa gusa ataka furahi tu. Mukirundi bahatubwira Mukirundi anatuambia cyavye bacu wazazi wetu mwananje mtoto wangu ni vyiza ko abantu ni vyema watu bila gusuzugure wasikudharau. Yeje cyubahiro mwana wewe jipatie ujiheshimishe.
ihagarareko mwana. Jisimame yeko. Kacha wihagararako. Unafaa jisimama yeko. Ukarondera amafaranga. Unatafuta pesa kugira ngo bakubahe. Ili watu wakuheshimu. Apa ugikorera Imana. Lakini utumikie Mungu. Ukarondera amashuri. Unatafuta masomo kugira ngo bakubone neza. Ili watu wakuone vizuri. Mugabo atari kurondera igikoresho nk'amashuri ugikoresha kwinyuzi bwana. Ile somo isiku masomo ya kusema ili chombo cha kutumikia Mungu. Imana yabwicubahiro. Mungu apewe utukufu. Ndamaze kwiga ku bantu. Nishasoma ku watu. Ndafata umwanya. Na bana muda. Niga ku muntu. Nasoma ku watu. Nasenga Imana. Naomba Mungu. Ikiri kirimbwiye kuri uwo muntu. Ni kitu gaciye Mungu anambia kwa kandi mtu. Kakimbwira. Na inakinambia. Hari vinyereka. Na bena inaonyesha. Ku bantu bamwe bamwe. Ku watu wamoja wamoja. Kasanga nivyo. Na nikutani ukweli. Nabisuzumye. Na nimesuzumye chunguza. Abantu benshi. Watu wengi. Muri rusangi. Watu wengi. Nitwareze mu vy'ubwami. Hatukusoma ya ufalme. Tacho tubizi ko bantu b'Imana. Hatubijui chochote. Biblia yavuga. Biblia inasema ubutumwa bw'ubwami. Utajiri wa ufalme buzovugwa. Buzovugwa. Utasemewa. Mwisi yose. Ulimwengu wote. Ikimenyetso. Na karama. Yesu ashagaruka. Atarudia. Nubutumwa. Ni mahubiri bw'ubwami. Wa ufalme. Si ubutumwa. Sio mahubiri. Bwo kuroranirwa gusa. Nubutumwa. Yesu yavuze mushobozi avuga neza avuga this gospel of the kingdom. Nivuga ngo hari ubutumwa bwinshi mu buzima. Ni ufalme. Ubwoko bw'ubutumwa buvuga ubwami bw'Imana. Ni mahubiri inasemewa ndani ya ufalme wa Mwenyezi Mungu. Bisiguri kinone. Binasema nini sasa? Yohana mubatizaji acha ku isi. Anakuja duniani. Akasema mtubu. Ubwami bwo mwijuru. Kwa ajili mfalme wa mbinguni uko karibu. Yesu araza. Yesu akakuja. Yigisha cyo kimwe. Akafundisha kwa hivyo. Mtubu. Ku bwami bwo mwijuru. Kwa ajili mfalme wa mbinguni uko karibu. Intumwa ziraza. Mitume zikakuja. Zirigisha. Zikafundisha. Mtubu. Ku bwami bwo mwijuru. Kwa ajili mfalme wa mbinguni. Bamaze kuhashikamo. Umeshafika ndani. Wakati Roho amekuja. Yemu yera. Roho Mtakatifu. Niwe tseje ubwami bw'Imana. Yenda ta ufalme wa Mungu. Muri nosi. Hapa duniani. Mukunengesera kwabwo bwose. Mukunengesera kubwami bwose. Kwa kuenea kwa ufalme wote. Ubwami bw'Imana. Ufalme wa Mungu. Hari umwami. Kuna mfalme. Ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Abandi bose. Wengine wote. Mukubita inkoro. Mukubita inkoro munafukama. Munasujudu. Ukavuga ati ganza sabwa. Unasema wewe utawale mfalme. Utazi ko Yesu ari umwami. Utazi ko Yesu ari umwami. Mwenyeji kama Yesu ni mfalme. Mu vyivyo vyiwe. Mafikiri yake. Mwibereho yiwe. Maisha yake. Nta butumwa bw'ubwami afise. Hana mahubiri ya ufalme. Utumwa bw'ubwami. Mahubiri ya ufalme. Butubwira. Unatuambia. Yuko twafanye nawe. Ya kwamba tumekufa naye. Ko twazukanye nawe. Na tukafufuka naye. Ko twaduganye nawe. Na kama tumechaguliwa naye. Tunaikaa naye. Ahantu ho mwijuru. Fasi ya mbinguni. Ko tuganje nawe. Na tunatawala naye. Ahantu ho mwijuru. Fasi ya mbinguni. Ko kwisi. Kwa kama duniani. Tuko wapitaji tu. Turi genzi. Tuko wapitaji. Twafisikiye gitori. Tuko na muda kidogo. Yesu yaravuze. Yesu akasema. Matayo. Ndani ya Matayo 6:9 mstari wa 9 akavuga ivyo gusenga. Watu wanasema tu kuomba. Musenge. Muombe. Data wo mwijuru. Baba wa mbinguni. Izina ryawe. Jina lako lishemagizwe. Litukuzwe. Ryubahwe. Liheshimiwe. Ubwami bwawe. Ufalme wako. Buze. Ukuje. Urutonde rw'Imana. Mpango wako. Ubwami bw'Imana. Ufalme wako. Buze imbere. Ukuje mbere. Yivyo umuntu ashaka. Kama kisu unataka. Buze imbere. Ukuje mbere. Yivyo umuntu akunda. Buze imbere yivyo umuntu akunda. Unakuja mbele ya mwenye mtu anataka. Atangura izina rya Data ryo Yesu. Jina la Baba na la Yesu. Hamu ubwami buze. Afu ufalme ukuje. Hamu ivyo ushaka. Yenye unataka. Bibe. Bikuwe. Muri inosi. Hapa duniani. Uko biri mwijuru. Kama gisi biko mbinguni. Uko dukwiye kubaho. Ndio gisi tunapasha kuishi. Dukwiye kubaho. Tunapasha kuishi. Dushitsa. Tunatimiza. Ubugombe bw'Imana. Mapenzi ya Mungu. Ufashe mikrofoni. Ukibana mikrofoni. Ushaka kwigisha. Ukitaka kufundisha. Ni vizuri ko wateguye. Wewe sio kusema kama umepanga. Ni vizuri ko wize theology. Sio kama umesoma theology. Paulo yaravuze ngo. Paulo akasema. Musengere. Uniombee. Mabwe. Ili nipewe. Mabwe. Nipewe. Kwigisha. Kufundisha. Urahabwa. Kwa kufundisha unapewa. Unashaka kwiga muri theology ibintu vyinshi. Unaweza kusoma theology mambo mengi. Ariko udahawa amajambo. Lakini kama kupewa maneno. Nacho bifasha mu buzima. Habisaidii kitu chochote. Nico gituma. Na ndio maana. Ukora vyose. Unatenda vyote. Ibaza ikibazo. Jifikiri kwa imani. Mungu unataka nini? Ushaka kwiki? Unataka iko nini? Kona kije umuduga. Bwana umewasha gari. Ushaka nche he? Unataka niende wapi? Amabara ni menshi. Manjia ni mengi. Mbona ntangara? Mimi nakuwa nashangaa sana. Haenda senga mibarabara. Kuna wakati naenda ndani ya barabara. Mungu unataka nini? Manu shakiki. Mungu unataka nini? Mungu mwenambariye. Mtu mmoja kanambia. Unagura mukije. Nimekusalimia. Yaramufasha wiwe arambye umugabo wanje guyigwa nakura musango ntumubona. Ngo bwana wangu mwanakuwa anakusalimia lakini umuoni. Anakupepea. Mwanakuwa anakupepea. Wakagerageza. Anakuwa bakuramutse. akusalimie. Wariko ntumubona. Lakini umuoni. Amubwira.
Nikamwambia iyo mvuye muhira wakama natoka nyumbani siba nitwaisaweza kundamutsa mimi sikuwa na jali ya kutanisalimia mbabajwe n'ivy'Imana igomba na kuwa na jali mapenzi ya Mwenyezi Mungu shagushiza Imana ishaka nataka kutimiza mapenzi ya Mungu shaguca kwibarabara Imana ingomba nataka kwenda barabara ya Mungu anataka kubera hari umuntu ashonje Imana ishaka kumfasha hari umuntu ashonje Imana igomba kumfasha kuna mtu anazikozesha kwenda nazisaidia mtu hari umuntu arushe Imana igomba kumfasha kuna mtu Mungu anataka nisaidie mu mutwe nibishobora kujayo ndani ya akili hawezi bisaba kuelewa kuzura mwemu yera binaomba kujaa Roho Mtakatifu utoye ikaramu ukibana karamu ugomba kwandika ukitaka kuandika ni ngombwa ni vyema wandike muri mwemu yera uandike ndani ya Roho Roho w'Imana watu wa Mungu turageze mu gihe tunafika kwa wakati dutakarira muri mwemu yera tupotelee ndani ya Roho ivy'umubiri vya mwili tubivemwo tubitoke ndani igihe ni gitoyi wakati ni mdogo kugira icyo utakoze ejo utenda jana Mungu akuongeze ukora ivyo wakati Imana igomba utende mapenzi bagabo yake muri mu miryango watu wako mafamilia gukora ivyo mushaka acha mwe kutenda muserukira mapenzi Yesu mu yenu miryango sema Yesu ndani ya kora ivyo Yesu familia yagutumye tenda mapenzi ya Yesu yakutuma kama ubijui ingu ndondere ndabikubwire njoo nitafute ingu ndondere nibikwambie ndakwigishe njoo nitafute nikufundishe ndakubwira ivyo Imana ikugombako nikwambie mapenzi ya Mungu maisha yako wewe bibi ubaha umugabo wawe heshimia bwanako uri kuja utubaha umugabo uko nenda wawe wapi na uheshimia turi mu bwanako bwami bw'Imana wewe turi mu bwami bw'Imana tuko mpango wa Mungu abantu barategurwa mu bintu vyinshi watu wanaandaliwa mambo mengi mwanashima Imana Wanashima Imana na kwa nashukuru Mungu iyo mbonye intu hategurwa kama na gisi watu kwa wanaandaliwa uje nitunga kwa kutokeana na utajiri bakarera umuntu wanalea mtu bakamuhagurutsa wanamsimamisha agashika ahantu anafika fasi agira itunga anakuwa na utajiri ni ikintu cy'umugisha canke mu ishure wala masomo bakamurera wanamulea agakura anakuwa agashika ahantu anafika fasi aminuza anakuwa anasoma university birafasha na binasaidia si kenshi arakisha mara tubona mingi umuntu aregwa tuna mtu anamulea bw'Imana kwa ufalme wa si Mungu kenshi sio mara mingi je papa mimi mzazi naona wangu mbona nilikuwa naona nigeze aturera atubwira iki mugabo yaje umuntu akuze twashe dusohoka pajikuya mtu mkuu tunatoka nje na vyigeze nyigisha jewe hakutufundisha si strategy yakoresha nayo sikujua strategy kwa tumikisha mugabo haje umuntu akuze kwa mtu mkuu ni yayaga n'umuntu akuze turi haje ni makosa ili mtu mkuu akuje tuko pale ni wamuhagara hejuru ariko arajya na wasi kumshama juu kama ikana kula kandi yari umuntu atera inkuru cyane alikuwa mtu mwenyewe alikuwa anapenda anapiga risuru sana ntanzigo yagira hakukuwa na jalousie okay yama ama brochette alikuwa anapatia ma brochette twaba turya brochette kenshi tunakula ma brochette twaba dusoka kenshi tunatoka sana hageze ivye kirutonde mu nzu pakifika sasa ya upango ndani ya nyumba mtu akiingia ntumvizi yo yaga hausikiwe yuko banaongea tukino gihe ratangaje akiwa hiyo wakati tunashangara sana umuntu aho n'umuntu amuruta wala mtu ni mkuu kwako akamuramutsa nk'umujene anamsalimia kama mjene ukibaza tuko tuvahe tuko tujaye tuko tunatoka wapi tuko tunaenda wapi turi mabisi tuko mabisi umukobwa akaduka umukobwa akaduka mwanamke anashimama agamagara mugenzi we mu gutwi ku mama kuze anaita mwingine masikio ya mama mkubwa basi hey mama kuze mama mkubwa mu gutwi masikio uri baze kuzoshika kure mu buzima none uri bazoshika kure mu buzima wala wasa kama utafika mbali kwa maisha hari inyifato z'ubwami bw'Imana kuna tabia sasa ya ufalme wa Mungu ni vyema tubirudie ndani kugira nage badusuzugura ngo ko twamenye Yesu parce que mtata tuzarangwa jitu umejua Yesu parabye Timotheo Paulo akamwambia Timotheo naho utwayishengeye rye Efeso hata kama unaongoza kanisa ya Efeso naho umuvuga butumwa hata kama uko mhubiri naho umugozi w'ishengero hata kama uko kiongozi wa kanisa ukabona umuntu angana naso ukaona mtu mkubwa kama babako umuite papa wawe umuite babako numuhagare ku hejuru umuvugishwe nkuko umengo uri hejuru yiwe nturi hejuru yiwe simame kwa juu kwa nabii umuseme kama kisana angana naso wawe ni kama babako ukaona umumama ukiona mama angana na nyoko iko kiwango cha mamako umufata kama mama wawe umusheka mama wako kino gihe hii wakati na wapagani baraturaba watutazama twenga wanacheka bakiyumvira wanafikiri niziki mu rusengero mumesoma nini ndani ya kanisa abamizirima bari mu vyagezwe bako mu agano la kale babikurikiza wanafuatilia umukobwa mwanamke yari mu nzu imwe y'uburiro alikuwa mu nyumba moja mwa hizo yari restaurant y'uburiro ilikuwa mu restaurant hanyuma ariko arateka wakati alikuwa anapiga azayivu umugabo wiwe akasiya bwanake aramugiye anamwambia ndiko namanuka niko nashuka nzi Bujumbura nakuja Bujumbura yakiazinga alifika nafunga abwira abakozi akaambia watumishi ndagiye naenda umugabo alikuwa araza bwanangu ikana kuja yubwiye umukobwa mu gisagara yuko gutaha muhira ukiambia sasa mwanamke wa mgeni sasa ni vizuri kwenda nyumbani achakugira ati navuga ino mukozi asa nimeongea na mtumishi araza kukwakira atakupokea jagira
bicha kibazo twiziki mu nzu y'Imana aje kugo tumesoma nini ndani ya kanisa acha kari weje kuja acha gutelefona umukozi aho niko tagutumira umukobwa ndakugaburira sasa Joaze mwanamke anaambia mtumishi ndo aenda kugaburie Hamejo achite muhira akabona umukobwa akora gutwengera ashashavura umugore wawe. Na kesho sasa kifika nyuma tara mwanamke kana mchekea unaanza kusidika. Ngozi kembo mengo uratwengera naka sicho biva kuri wewe. Mimi nakuwa nachekea mwanamke fulani binatoka kwako. Ninde kunwengera undi nefite munzu. Ninde kunwengera nefite munzu. Nani ungea mngenichekea niko naye hapa nyumbani. Tuzi kutanga ikiguzi. Atujui kupana amizima cyasa sigitanda acategura arasohora abantu arakubita abakozi umugabo agira yinjire wamizima wakisikia bwana anataka kuingia wanaandaa fasi yote watumishi waambia kama bwana anataka kuingia abanyabujumbura acazana abashitsi watu wa Bujumbura acazana abashitsi umunsi uza kumanuka Pavana kuya wageni wakati atashuka ati nyinja dusenge kirere si umwanya wo gusenga n'umwanya kumyakira ase tuingie tuombe sio muda kuomba ni muda kupokea Bwana juu kana kilicho se mwisizuba n'umwanya wacho kwa kitu kikora na muda wake na kuvanga masengesho atariyo hapana wewe kumenanje maombi yenyewe iko yenyewe umwanya wo gusenga sio muda kuomba senga mwijoro senga kumurango mbwa ndiko ndaza nukugitegurira omba usiku omba mchana lakini kama uko nakuja lazima ujiandae kino gihe ugwaruka papa aravuga umwana akavuga mwai wakati baba anasema na mtoto anasema gochenda vyumva guca mimi nabisikia hivyo mugabe bw'Imana siko bimeze mfalme wa Mungu sio hivyo Yesu avuze ngo ndagushaka hanze uco sohoka Yesu akisema nakutaka nje nafuna toka numubazi kituma kubwiye hawezi kumwambia ni kwa ajili ya nini uvuga washite hanze wewe unasema ushafika nje na nasohotse nilikuwa nimetoka nashaka kumenya kituma nasohotse nitani ndio sasa ni sababu gani mugisoda ndani ya kijeshi barakubita inkoni banakupiga fimbo gushika mpaka umenye yuko ujue ya kwamba waraguzwe wewe wamesha kununua bavuze garama ucugarama nusiguza ngo bagarama kubera iki ni kugarama bagisema urare unalala ndo hivyo akula kusema ngo nilale kwa ajili ya nini kandi abasoda barinda bava mu gisirikare bakibezuko barinda bafara abasirikare na wao soda anatoka ndani ya kijeshi anaendelea ku soda ni vile vile ivyo babacishamo biri musi jambo gima ibushobozi bw'ijambo byenye banapitia ndani biko chini ya neno la Mungu biko ndani ya uwezo wa neno la Mungu ijambo ryo turera neno la Mungu linaweza likatulea tukubaha abantu tunaheshimu watu bigatuma bakizwa binasababisha watu wanaokoka hari umuntu urashobora n'umuntu guca akijije ukamuramutsa ugasanga si hari unaweza tana na mtu mwenye anaokoka unamsalimia utana haiko hii judi muntu pakingia ngine mtu agacha yegeranya anafanya anajiandaa userukira satani userukira Imana wewe sasa unasimamia shetani wala Mungu bana w'Imana watu wa Mungu duhesha agaciro bwami turimo sasa duhesha agaciro bwami turimo patia samani ufanye wenyewe ndani hari umupasteri arakuze agomba gutaha ni pasteri mkuu anataka kwenda murazi mwitwa Alexandre Adinabara bana muvisa abantu bamwe mgaho beyo najua Alexander Adinabara mkongomani avuga utumwa cyane ni kongomani yakwa na ubiri sana yaraje mu myaka bigatanguza ishenge cyitwa Fekabu alikuja na kabiga kanisa yetu Fekabu beshe navyo bahatse wamiga wabijui musigiti chini ya mti witwa ni Gahera pastor ni Gahera arakuze cyane yagize uwa kane inyuma ya Adinabara na wengine mtumishi akakuja turu ya 4 kwa wao pastor kubera tutandika ndisho kumenya makuru y'Imana akore mu gihugu cyacu na tuwezi kujua saa habari ya Mungu ametenda mwa nchi yetu n'umukozi yamukorera ntiyamura mu maso ko yarateye ubwo na mtumishi kama mtumikia alikuwa mtizama macho jua alikuwa anatia oga oga yaravunitse acumbagira wakati mmoja alikuwa ivunjika ikaenda na hanyuma bamutumira mu gikorane hariho ingazi ziri imbere yiwe bakamtoa mkutano palikuwa ngazi mbele yake hama yararusha abwira Imana none Mana ko bambwiye nje hajya ni ngomba jewe sanga ingazi cyangwa zinsange ingazi zace zizingazi Nasaga sasa Mungu sasa bora umenita nende kule ni vyema mimi nisikutane kule zile ngazi wazi nikutane hapa. Arosha ravuga witwa Idausa aramutinya Idausa sasa alikuwa anamuogopa. Igihe kimwe umwana arakoroka umwana akorotse bumva umugore akomindura umwana akorotse hari kwigorofa arakoroka bari kumwe. Wakati mmoja mtoto akianguka iko ndani ya gorofa akaanguka chini akatia kelele mtoto anaanguka. Idausa arasenga Imana Idausa kaomba Mungu umwana agwe mu kirere. Mtoto bakie juu nameneke asivunjike kumanuka mtoto kaendelea kushuka Adinabara Alexandre uwo Alexander sasa umukongomani yivuga Kiswahili mukongomani kwa jisemea Kiswahili na mashule menshi agiye nk'abandi hakusoma somo mengi kwa wengine lakini alikuwa na Mungu kama kuna Mungu yari yarareze ubuvyi bwami bw'Imana yari yarareze ubuvyi bwami bw'Imana alikuwa mpatia samani ya ufalme wa Mungu acarabwira umwami ngo uyu mwana nagume yene akaambia mfalme huyu mtoto asianguke ni yenene hejuru acha bakie juu umwana ataguma yenena hejuru mtoto akabakia juu babubonye uko bagira ubwoba bakamuona hivyo akasikia woga yule muntu ki huyu ni mtu gani hari umuntu
bantu b'Imana turakwiye kuregwa. Sasa ni vyema watuleye. Yesu ataraza basi afupa kwishimira akorera aho utandariza afupa kwishimira. Akwenye tumikia basi Yesu afurahie kukuona. Imana yabwi cyubahiro. Mungu apewe utukufu. Niko ndavuga ngo nawe hari umuhamagaro ku buzima bwawe. Sasa nawe kuna wito ku maisha yako. Ndagusengera. Nitakuombea. Umenye ivy'Imana igomba. Ujue mapenzi ya Mungu maisha yako. Urizwe n'ivy'Imana igomba. Wewe ulilishwe na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. No kudandaza. Hata kwa uchuruzi. Nukore ibiguha amafaranga. Usitende kazi ya kupatia pesa. Ukore ivyo yakubwiye. Utende benyame kwambia. Hari itandukana ryo gukora ibintu byose bizana amafaranga. Kuna tofauti ya kutumika mambo ya kupatia tu pesa. Ahubwo ukore ivyo yakuremeye gukora. Ko ivyo yakuremeye birimo amafaranga. Ntabwo udasana kubisa amafaranga. Wewe utende benye Mungu amekuumbia kutenda ndio bimo ndani pesa. Kuko umenye yuko ivyo kuragira ntuzobihembe kuko nibiri muri liste. Benye ukunafanya hautapata ntuzobihembe nakashimbu zoronka. Hautapata kadoko wewe benye unatumikia. Kuko waritumye. Wewe umejituma. Imana yagutumye. Mungu akukutuma. Tuwe maso. Sasa tuwe macho. Tuwe maso. Tuwe macho. Bantu b'Imana. Watu wa Mungu. Kugira ndangize. Imbere ya kumaliza. Gira mu mutima guhimbara Imana. Bigira ishaka. Wewe kuwa ndani ya moyo wako kusifu Mungu iwe kama bidii. Uje kuririmba ngaha. Ukikuja kuimba hapa. Nuririmba ndimbo wateguye gusa. Wewe simba nyimbo zimepanga tu. Baza mwemu yera. Wewe uliza Roho Mtakatifu. Hii programu ni waitanguje. Hii programu ndio naanza nayo. Urafisi indirimbo rero. Wewe ndio uko na mwimbo. Ndashaka kumbwira indirimbo turirimba. Nataka tuambie nyimbo za tutaimba. Azoguha indirimbo imwe zibiri. Atakupatia mambo moja wala mbili. Zizokiza abantu. Zitaokoa watu. Zizobohora abantu. Zitafungua watu. Ikintu gifasha abantu. Cheki kinasaidia watu. Si vyuma. Sio vyuma. Si jwi ryawe. Sio sauti yako. Ni vigomba. Ni mapenzi yake. Kuko Imana iraza abantu bajenga icyo bashaka. Mungu anajua tu umekuja hapa mapenzi chenye wanataka. Irazi indirimbo yo kugura ikirere kubwo abantu bari hano hano. Anajua nyimbo itafungua atmosphere kwa watu wenye wako hapa. Irazi kilicho tabara abantu bari ngaha. Inajua chenye kizaga saidia watu wenye wako hapa. Irazi kintu umuntu wese ashaka ngaha. Inajua kila kitu chenye mtu anataka hapa. Tugize kuvyimenyereza. Tunapaswa kuja kujizoweza. Tuvyimenyereze. Tunapaswa kujizoweza kwa hiyo. Ikintu cha mbere. Cha kwanza. Cyo dufasha. Cha kusaidia. Duhimbara Imana. Wewe usifu Mungu. Taura yuko winje mu bwami bwo mwijuru. Ujue kama uingia mu ufalme wa mbinguni. Naho mba ngaha. Hata kama uko hapa. Buryo bw'umubiri. Ndani ya kimwili. Ndi mu bwami bw'Imana. Niko mu ufalme wa Mungu. Ndi mu bwami bw'Imana. Niko mu ufalme wa Mungu. Ndi mu bwami bw'Imana. Niko mu ufalme wa Mungu. Ndi mu bwami bw'Imana. Niko mu ufalme wa Mungu. Ndi mu bwami bw'Imana. Niko mu ufalme wa Mungu. Ndi mu bwami bw'Imana. Niko mu ufalme wa Mungu. Unavyibwira. Unabijambia. Gushika amaraso abimenye. Baka na damu zibielewe. Gushika imitsi ibimenye. Na mishipa ibielewe. Ndi mu bwami bw'Imana. Niko mu ufalme wa Mungu. Sindi jenyene. Siko mimi peke yangu. Ari kumwe naje. Kuburyo ugiye haje ivyago. Wakati banakuja tatizo, ntuzogira ubwoba. Hautasikia oga. Kuko ari kumwe nawe. Juko pamoja na wewe. Muri bisi mwanda bibona. Ndani ya bisi nilikuwa nabiona. Shoferi agira gonge. Shoferi atakugonga. Yesu. Kavuze Yesu wavuze no wahe? Yesu wavuze ngo mabambwa cyane ubwoba. Yesu asema ni wenyewe amesurubiwa wala ni waoga. Au ni waoga. Nugo. Ni waoga. Oya abantu bamenye yuko ari mu bwami nibacugumira. Watu wenyewe wajua kama ndani ya ufalme hawezi kutikisika. Kuko Imana kwa ajili Mungu. Ugo rugendo ari ruzi. Iyo safari kwa anaijua. Mukozi w'Imana. Mtumishi wa Mungu. Wo mu Rutana umwe. Wo mu Rutana. Wa Rutana. Mwe yaramubwiye. Roho Mtakatifu amemwambia. Fata plaque y'iyo bisi. Shika plaque y'iyo bisi umeingia ndani. Alikinisha ngo plaque nde aishimaze plaque. Akabichezesha akasema sasa plaque ina thamani gani? Mu buzima turiganza rero biradushika tukiganza. Maisha tukao tunajitawala sisi wenyewe. Telefone zibiri. Alikuwa telefone mbili. Asharichira mu bisi. Akajikaranga ndani ya bisi. Mwe yavuze. Roho amesema. Nawe yavuze. Amesema. Nde shefu none. Sasa naye akasema sasa shefu ni nani? Ikama sasa tuvume ngo turabona. Sasa macho yetu ni kama sisi tunaona. Bacha asose ibaga telefone zibiri. Wakati afika ndani ya bisi akasahau simu zake mbili ndani ya bisi. Akafika nakimbia. Convoyer. Nimambone bisi ya chenga. Amgonea bisi imepita hapa. Bacha mubaza. Walaonye plaque. Asimuona plaque. Acharibuka. Akafana kuvuka. Mbele yambie ndabe plaque. Roho Mtakatifu ananiambia nitizame plaque. Sikijuju. Yesu kijuju. Ni Imana. Ni Mungu. Agusubye ubwenge kure nta nico ufise imbere yiwe. Anakuzidia akili mbali sana wewe hofu chochote. Ni wafisi ibintu vyose mu ntoki. Yende yuko na vyote ndani ya mikono yake. Ni ikintu cyose ubuzima bwawe. Yende anajua mambo yote ya maisha yako. Rekura rero orohe. Wewe achilie wewe tulie ukubali. Biba ngo twewe iwacu ni mwijuru. Twewe iwacu ni mwijuru. Sisi kwetu ni mbinguni. Niho twiteze ubukiza kwa Jehova. Doko yetu tunatarajia mfalme atatoka.
cyo gufasha cha pili cha kukusaidia gukora ivyo Imana ishaka kutenda mapenzi ya Mwenyezi Mungu, gutahura ubutumwa bwiza, kuelewa habari njema. Ubutumwa bwiza, habari njema butubwira ubwami. Watuambia ufalme. Ndio Yesu yabwiye Nikodemu. Ndio Yesu alimwambia Nikodemu. Utavyawe n'amazi. Benye? Utavyawe n'amazi. Kama ukuzaliwa na maji na mwemu na roho, ushobora kwinjira hawezi kuingia ndani ya ufalme wa Mungu. Yukijijwe kama unaokoka winjira mu bwami bw'Imana, unaingia mu ufalme wa Mungu. Ubutumwa sasa kuna habari butubwira ubwami bw'Imana, watuambia ufalme wa Mungu, butubwira ko Imana watuambia kwamba Mungu yaje kuganza muri ino si, amekuja kutawala hapa duniani biciye mu bwami bwayo, kwa kupitia kwa ufalme wake. Ubwo bwami bwayo wewe ufalme wake nibwo yatuzanyemo, ndio mtuleta ndani, aduhubasha akatupatia uwezo n'ubushobozi na mamlaka kukandagira scorpio n'inzoka na nyoka, kandi na tena kugira ngo ntagire ubushobozi na bumwe na pasiko uwezo wote bwa satani wa shetani ngo gico butugira, unaweza kufanya chochote kiri vyumviro kuwa na mafikiri ni mu bwami, kuwa na ufalme. turi mu bihe bigoye, tuko mu wakati mgumu sana, hari ukwiyebura kunini, na hakuna tena kujihewa, hari kuvurika umutima, hari kuvurika umutima, kuna kuvunjika moyo. Ikiri kizogufasha cyo kutusaidia ni ukuri mu bwami, ni hiyo ufalme, ni ukuri mu bwami, ni kuwa ndani ya ufalme bufisa ni mategeko, hiyo mafalme yuko na hiyo amri, iyo munzu ndani ya munzu wacu, ndani ya nyumba yetu. Numva mko arambwira, nasikia mtu kanatuambia pasa ndivyoroshe, pasta sio rahisi. Ndamubaza, nikamuuliza wori nde wewe uko nani? Twe turi mu bwami, sisi tuko mwingine ufalme, turi ngaha mu Burundi mu byo umubiri, tuko pa Burundi ndani ya mwili, akituko mwingine ufalme. Uko bwami wewe ufalme ufise itunga ryabwo, uko na utajiri wake, bufisa umutekano wabwo, uko na utulivu wake, kuva ubwoko bw'Imana bubaye ku isi. Depuis nani taifa ya Mungu iko hapa duniani, ibibazo vyarongerekanye n'ivyagabanutse, na tatizo imeongezeka, haikupunguzika, ariko ubwoko bw'Imana, lakini taifa ya Mungu bwagumye burya, umeendelea kula. Soma Biblia, soma Biblia. Egiputa, Misri, Farao yarakoze ibishoka vyose, Farao amefanya kazi yoyote. mugabo na Yakobo ngeragiye i Gosheni, wakati sasa ameenda Gosheni, umwiza ukaza, giza ikakuja, umuco ukaza Gosheni, nuri ikakuja Gosheni, bisigura ngo nukwiye kwita umutima ibikorera mu gihugu. Sasa si vizuri utie moyo wako kwenye kumena kwa hapa nchi, ukwiye gusengera igihugu, wewe unaombea nchi, Mungu kuikwerekeye wewe, ili Mungu akuoneshe kwenyewe inahitajika kwa maisha yako. Urafise umwandu, uko na kazi, hari umukate wo ku munsi, kuna mkate wa kusiku, hari chima nakuvuzeko, kwa sababu Mungu amekusema yuko. Ingora ni hari rero, tatizo kwenye iko ufise vivyo vy'ubwami, hauna mafikiri ya ufalme, ufise vivyo vy'umuntu akijijwe asanzwe, uko na mafikiri mtu mwenye anaokoka tu wa kawaida, nidusanzwe, lakini wao kwa kawaida, nidusanzwe, hauko wa kawaida. Ejo hari vy'Imana naguteguriye, kesho kuna Mungu amekuandalia, ejo hari vy'Imana naguteguriye, kesho kuna mambo Mungu amekuandalia. Nacho bitwaye makuru cyavuga, habijari nacho bitwaye cy'amaradi yavuga, haijari nya radio inasema, Imana ivuga nico gikomeye, benye Mungu anasema ndio Imana, watu wa Mungu. Ejo uzorya, kesho utakula, ndakubwiye, nabikwambia usiruje, ivuge uri kurarya, ndabikubwiye, wewe utasema na huko nakula, bivana n'iginu bayeho, niyatokea na umugozi wanje, apana umugozi w'ishengero, umugozi wanje azobeshwa, mwenye haki azobeshwa n'ukwizera, apana kazakora, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, apana kazi anatumika. Ubwami tuvugira, ubwami tuko turasigura, si ubwami bw'umwana w'umuntu, ufalme kwa tunasemea sio ufalme wa mwanadamu. Watu rongoye mu gitondo yatubwiye nimuze mungure ku mukate, inja muze mungure kuje kwa gusa, asema kuje mtoe kwa mukate mukule kwa ule, ejo tuzojya na kesho takula. sisi kuna washingi intahe, niwahi kuashuhudia igihe kimwe wakati isukari yarabuze muhira, isukari yarabuze, sukari imekosekana nyumbani, mu biti bisi ibiri, nikapiga siku mbili, hama ndiyumvira, nikafikiri none ibiturimo n'ibiki biturimo ngamwe nozo, sasa hivi vitu viko inakuwa ni vitu gani? tavyo bisivyo, hivi vitu sio kawaida. iradivuze urira, radio ikisema unajichukia. umujournaliste yicaye mu biro, journaliste anasema mu studio, ariko aravuga, ikanasema biracitse, ase mambo inakuwa tabani, umujournaliste ariko aravuga iruza kwirigwa, ikanasema benyana anatase, ona bikatara, ndagenda, nikaenda nicara mu nzu, nikaikaa ndani ya nyumba, ndabona isukari kuri kosi iri muri jewe, sasa hii sukari kwa okeri iko ndani yangu, kubwo bw'Imana buri muri jewe, juu fama ya Mungu iko ndani yangu, navyo mumvise, amkubisikia, ndabagire gute no mwebwe, shangiro ry'Imana, kanisa la Mungu, ikanguro rishoboka wize iboneka, nirikundi kanguro wa musho awezi, kanguro rishoboka wize Imana gusa, wa musho awezi kuonekana kama byose birashoboka guparangana mbwa pana Imana yawe,
mambo atinazika parangana lakini hapana Mungu wako. Ibiri vyose bishobora kunyiganga n'akazi ukora kashobora guhungabana. Hata kazi yako inazika pata tatizo lakini wewe chunga kwizera kwawe. Chunga kwizera kwawe. Wewe chunga imani yako. Makuru abari nabi chunga kwizera kwawe. Ukisikia habari mbaya chunga imani yako. Guma mu cyumba w'ijambo ryawe. Muri jambo ry'Imana. Wewe kenda neno la Mungu. Nicaye guca. Ninakaa hivi. Ndumviriza ico Imana ivuga mu bwami ndimo. Nigasikia chenye Mungu anasema kwa ufalme wake. Nigasikia jina linapanda ndani. Imana niyo kwizigirwa. Mungu ni mwaminifu. Numva izina riranjemwo. Nigasikia jina linakuwa ndani. Telefone w'umuntu. Nigapiga simu wa mtu. Kwizera kurubahuka. Sasa imani inakuwa inakutia. Ndamubwira ati naka. Nigasema wewe na sukari sinabaje kurakomeye gusa ni sukari yanje ndayumvise mugambe k'Imana iri wawe ndanira acambira yo pastor hachimisi bidayikubikire na vyibagiye agapigia simu takasema mimi hiyo sukari yangu iko pale kwako palikuwa unapata kama vile asema anaweza siku 2 niweke sukari yako hata igitoro cyawe kirahari na essence yako igitoro cyawe kirahari na essence yako iko Mungu w'Imana Imana yantumye mtu wa Mungu ananituma igitoro cyawe kirahari na essence yako iko reka majambo ataje n'Imana acha maneno yenyewe ugabi bw'Imana ndiko kuro yateguwe kera kuro ameandaliwa zamani itunga riranyegezwa kubwa kuro na utajiri umefichwa kwa ajili ya kuro watu barasonza kubera kuro ntaraza watu wakatoka jwaji kuro haikuwa hajafika hari itunga rihishije jiwao kuna utajiri umefichwa kwa ajili yako abantu bavyize ndabivuze gutyo hari itunga rihishije ku buzima bwako kuna utajiri umefichwa kwa ajili yako ugendana n'Imana yawe inaomba tu wewe utembee na Mungu ikindi genda gushingira intahe inaziruba acha nibashuhudie mwarambiwe umeshachoka gato gusa kidogo tu ndashika muri ndaryama ari nka saa 9 numva ndarushe hari izuba ryinshi numva noryama numva naryohewe kama saa 9 nikafika imani nachoka nikasikia tu nilale nikasikia na furahi ndakunda kuryama ijoro ryose nasinzire ndiko ndumva Imana gusa nakuwa napenda kusinzia nikapita kwa hiyo sinasinziriye naguma numva Imana gusa wakati nilikuwa sinzia nilikuwa nasikia Mungu tu hanyuma ndamye guca numva ngo subira muri ville wakati sana rani nikasikia sasa rudia mu ville ndivira gukora iki bwa Imana nibesha nikasema kufanya nini lakini Mungu adanganyi ubwami tumeze nk'ibijuju mu maso y'abana bana hii ufalme ni kama tuko bijuju mbele ya wana abanyabwenge mu maso y'Imana tunavyuka nja muri bisi ntajondoye nzivile gusa nikaamuka nikaenda mu bisi siwidi ala kufanya naenda tu mu ville umusoda yavuye na komanda ati twagiye ataziaja gusa kama soda komanda anamwambia tunaenda haju kwenye naenda nifanye ndashika muri ville nikaenda mu ville ndabaza mwe muira cyahengira gute nikaza mtakatifu nitapita wapi ndafanya nini numva ati agora nikasikia ngo agora Kiza mara agora hari muri data aringa akora muri agora numva no muramusa gatoye sana fika mu agora kuna ndugu iko hapa atumikia mu agora msalimia kidogo ndiko ndumva ibikurikira wakati niko namsalimia umusazi mugabo bifisho bihereza niko namsalimia anasikia kuna mambo igikombe cy'umusazi arakina yako yitaishia igikombe iherezo cha muhimu ni mwisho hanyuma tuko turaganira hari umuntu sasa tuko tunaongea nikasikia kuna mtu yigeze kumfasha kimwe gica mariage yari mu gasodone baba hungu bahagara imbere yawe kuna mtu ari kunisaidia wakati ya mariage alikuwa ni gasodone leo kwa turavuga numva duga maiskari murabe kida duga na muraba turaganira tuganiriye sasa nikasikia kapenda maiskari nikamfuata nikaongea na tunaongea Imana arambezagiye akamwambia pastor Mungu amenibariki Imana arambezagiye Mungu amenibariki kwa nagushikiye mu rubanza kwa ajili wewe umenisaidia kwa ndani ya mariage na mimi nimefanya mariage hago Imana hago icyubahiro Yesu Mungu apewe utukufu kana fishira mu ryateye imbere na tena niko na ndavuga Imana hago icyubahiro imesonga mbele yagomba fata indege aitaka bana safari ya avion ko mutavuga amen mutafata imituga vuga amen mbona msemi amen ndabagire gute mwege none sasa ndio afanye aje niko ndarangiza vuga amina mimi niko na malizia kubera uri kunzira na wewe tuzohereza maramvya gusa na wewe uko njiani utamaliza maramvya tuzohereza mahanga ngira amen hanyuma tuko turayaga umwayitwa na muto tuko tunaongea muda kwa mdogo ndavuga ati dusenga Imana nikasema cha tuombe Mungu turasenga tukaomba turashima Imana tukashukuru Mungu cyangwa umutima ndani ya moyo hakurikiriki panafuata nini Mungu ngo ukuravye hanze ukimtazama nje azi ngo ufise programu ya hatari kumi n'itari y'ijuru anawazia kama ni programu ya hatari lakini ya feri ya mbinguni watu tugenda muri muhemu watu wajika tuwatembea ndani ya kiroho watu ko tuija mazu muri muhemu watu wajika tuingia manyumba ya kiroho kwigisha nituze tuzakuvuga ariko mwema natakukiduha hatuna ya kufundisha lakini roho atatupatia ya kufundisha tuje gusenga tuvuga amina kumaliza kwa maana tukasema amina Imana ikugirire neza sasa Mungu akujalie neema Imana yagushobora kuyaguteje imbere na Mungu amekupatia kusonga mbele ikindi gihe tuzo tugandi ikindi gihe taongea na wengine wakati nkase guca pastor rindira
Sasa sana nataka kwenda hivi sasa Pastor Ngoya. Pastor Rindi. Asiye Pastor Ngoya. Nati habaiki. Sasa palikuwa nini? Ati jenda hiki gutanga. Mimi nimefundishwa kutoa. Hapana. Nicho kitu mwamvyuye saa 9. Nasema roho. Ndio maana sasa umeniambia ni nicho kitu mwamvyuye. Na ndio maana umeniambia saa 9. Hali makashe waruzi kongenene. Ni kwa ajili kuna pesa ulikuwa unahitaji wewe unahitaji. Gosobijuzi wawe. Mungu anajua wenyewe unahitaji. Ama franga yawe ari hano hahishijwe. Pesa yako iko fasi kwenye panafichwa. Ngayakuro. Ni kama yakuro. Ngayakuro. Yiko. Acha tora umufungo w'inoti zingana nk'uko. Akabana sasa mfungo wa pesa kiwango cha hivi. Ngira ngo araza guharura. Nikawaza atahesabia. Mbona toyemo undi mufungo? Akatoa mwingine mfungo. Jai mafaranga uyaravye. Hiyo pesa ukiatizama. Nibaza una mafaranga. Unazani pesa. Yari jambo. Ilikuwa ni neno. Mungu w'Imana. Mtu wa Mungu. Sinakubwiye. Sikwambii gusinzire. Ili usinzie. Uchukuma bimene gucha. Afu bakie hivyo. Abikunda. Benya anapenda. Ibahera mwitiro. Sivyo nigishije. Ndani ya usingizi. Sio mimi nimefundisha. Mimi nimeshuhudia tu kisi nimeongozwa na roho. Ukore. Wewe amuka utumike. Mugane uri ku kazi kurakora. Akakubwira ngo vasi uramusije mu mama muramutse. Wewe kama kwa tumika Mungu akwambia salimia yule mama msalimie. Muramutse biteza amafaranga muramutse ko Imana avuze muramutse gusa. Mungu akwambia msalimie tu ndio kisari kwambia. No vugi naye ngizo nazo novamo. Nikisema ushuhuda zingine siwezi kutoka ndani. Ariko Imana yo kwizigirwa. Lakini Mungu ni mwaminifu. Imana ishaka gukora ivyo ugomba. Mungu anataka utende mapenzi yake. Kandangize. Acha nimalize. Nimutahure ikindi cha gatatu mutahure ingene Imana ikora. Cha tatu kuelewa gisi Mungu anatumika. Ngo kutazi ingene Imana ibumba magufa mu nda y'umuvyeyi ibongenze. Ngo kama gisi hauzi kujua gisi Mungu anaumba mifupa ndani ya mama mwenye mjamzito. Nikutazi kiko c'Imana uko kigenda. Na ndio gisi hauzi kujua kazi za Mungu gisi zinakuwa. Menye inzira z'Imana. Wewe jua njia za Mungu. Menye Imana ikorana na wewe. Wewe jua gisi unatumika na gisi unatumika na wewe. Utatenda mapenzi yake. Cha 4. Hagaciro muhemu yera. Wasapatia samani Roho Mtakatifu. Ni wenye n'ubwami. Yeye ndo mwenye ufalme. Ni wazi bikorwa vyo mu bwami. Yeye ndo anajua kazi ya ufalme. Ni wazi bikenewe. Yeye ndo anajua yenye inahitajika. Icyanyuma. Cha mwisho. Iga gusenga. Soma kuomba. Icho resize no kivuga. Iga gusenga. Sasa wewe soma kuomba. Iga gusenga. Soma kuomba. Iga rimbura ijambo ry'Imana. Wewe soma neno la Mungu. Ijambo gushika rigushike. Wewe kula neno mpaka likushike. Ijambo gushika rikugire. Kula neno mpaka likufanye. Fungura ijambo gushika umve umengo wari inyama. Kula neno kama gisi hama umva kuba wafunwe. Awara mafurui. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe utukufu. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Tuve hasi turangize. Hebu tusimame tumalizie. Ico ndiko ndavuga. Je, niko nasema abarizi bazi. Ico ndiko ndavuga. Waimbaji wakuje. Ico ndiko ndavuga. Je, niko nasema Imana afise umugambi ku buzima bwawe. Mungu kana Muntu w'Imana wisuzugure. Muntu w'Imana wisuzugure. Basa ndugu usijizarau. Muntu w'Imana wisuzugure. Usijizarau. Ndiko ndagutera intege. Niko nagutia moyo. Nakwibona mu mubiri. Acha kujiona ndani ya Mungu. Ibona icyo Imana ivuga. Wewe chunguza chenye Mungu anasema. Imbere ko haza makuru atari meza muri inosi. Wakati wa miki barakuja habari hari amakuru meza yakuvuzwe ko isi itararema. Lakini kuna habari nzuri zimesimama kwa maisha yako. Zaburi 87. Zaburi ya 87. Mu watatu. Mstari wa 3. Abango vyiza vyakuvuze ko ewe mugwa w'Imana. Ngo bizuri vya kusemewa ko wewe taifa ya Mungu. Hari vyiza vyakuvuzwe ko wewe mukundwa w'Imana. Kuna bizuri vya kusemewa ko wewe mpendo wa Mungu. Nushira umwanya umva ingorane, shira umwanya umva Imana kuvuze ko. Wewe usibane muda wako kusikia tatizo lakini tia muda wako kwa kusikia kwa Mungu amekusema Imana yabwe icyubahiro. Mungu apewe utukufu. Ndagufitiye inkuru nziza. Kuna habari njema kwako. Mungu w'Imana ndakunezerewe. Mungu anakufurahia sana. Mungu w'Imana je ndakunezerewe. Yeye anakufurahia. Ndakunezerewe. Anakufurahia sana. Ndabona ibihe turimo. Juu nimeona wakati wetu tumo ndani. Turi mu bihe biza. Turi mu bihe vyiza kwishengero. Tuko mu wakati nzuri kwa kanisa. Ndabikubwiye. Nabikwambia. Nakura kutariko. Acha kuangalia. Turi mu bihe vyiza kwishengero. Tuko mu muda mzuri wa kanisa. Itunga. Kwenye Mungu atufunia utajiri. Yabikishengero. Atufunia utajiri. Nakura ingorane zo mu isi. Nakurira nk'abo mu isi. Acha kurira nk'abo. Navizigiro bafise. Watu dunia hawana matumaini tena. Nipo na abana bafise rurema. Twe dufise Imana. Sisi tuko na Mungu. Dufise amasezerano. Tuko na ahadi. Imana yabwe icyubahiro. Mungu apewe utukufu. Gutera intege. Na kwa kutia moyo. Wewe utavuye hasi. Wewe ugushimama. Bera vizigiro ufise. Hauna matumaini tena. Gutera intege. Na kutia moyo. Uve hasi. Hebu usimame. Dusenge gatoya. Ili tuombe kidogo. Tangura kugira Imana yawe. Acha kwanza kuambia Mungu. Imana gukengurukiye. Useme Mungu na kushukuru. Usekuntera intege kandi. Anza kwanza kuombea. Ndi mugambi go mwijuru. Hari cyamvuze ku buzima bwanje.
ndasa makuru avuga ibindi bintu binyura n'Imana ivuga kwa maisha yangu, na acha kwanza habari ambazo nimesema kwa maisha yangu. Data turakunezerewe. Mungu tunakufurahia sana. Uduhezagije ijambo ryawe. Uraduhezagije ijambo ryawe. Utugiriye ubuntu budasanzwe kumva aya makuru ingene watoranije kuro ukamutegura itunga rihishijwe kugira ngo ashitse icyo wamutumyeko. Natwe turizera ko ari itunga rihishijwe ku muntu wese yicaye hano hantu, riranyegejwe. Umuntu akeneye mwemu yera ari muhishurire. Mwami, nkuko wampariye ijambo, nkuko wantumanyira ijambo, ndasengeye umuntu wese ari hano, ndasengeye umuntu wese ari hano, ubuntu budasanzwe buherekeje rino jambo bukorere umuntu wese ari hano hano, kugira ngo ubu buntu bwugurure amaso bene data bashobore kubona iryo tunga rihishijwe, kugira ngo bashitse ivyo ugomba. Umuntu yomenya ivyo ushaka, ariko niyo bishitsa harakeneye itunga, harakeneye uburyo kugira ngo ashitse icyo amuvuzeko. Mana, ariko umuntu wese umuhe kumva ashaka kumenya icyo mugombako, abubatsi bamenye icyo bagombako, imiryango imenye icyo bashakako, abaririmbyi, abakozi b'Imana, bene data, abagwizatunga bamenye ivyo ugomba nuko bigomba, bagende nkuko bibereye umwami w'abami. Hari ukuntu bigomba mwami, abariko tugenda. Mana, senga uyu munsi nagira unatahuko, uyu munsi uburinjira hano hantu, ibintu bidasanzwe mubeko, amaso yuguruke Mana. Era bashandereba mantoko sayaba raba mantakaya rikotaide basa mando shandalaba rebakayaba. Mwene data washobora gusenga, mwene data shimira Imana, yarakwiyumviriyeko kuva kera, yaragusize amavuta, yaravuze ngo uri uwanje, naguhamagaye mu izina. Imana irazi izina ryawe, Imana irakuzi. Rekura ingorane ufise, rekura ibibazo biri imbere yawe, raba Imana yawe. Imana yahamagaye Aburahamu, iramubwira Aburahamu, sohoka mu muryango wawe, sohoka mu gihugu cyawe. Mwene data, sohoka mu gihugu cyawe, sohoka mu majambo yo mu gihugu, sohoka mu migani y'abakecuru, sohoka mu birago bipfuye, sohoka mwene data. Ingo hari Imana igushaka, hari ikibanza Imana igushakamo, niho itunga ryawe riri, niho amahoro yawe ari, niho akazuba kawe kari, niho ivyizigiro vyawe biri. Muntu w'Imana, inondwi ndagutangarije kwari rirasanzwe. Rabashandaya rababashakabaya mandakabaya. Reka wumve umutima wawe ivyo Imana igomba, bidudubiza, nishira, gukunda no gukora ibihimbara. Ora basaya bandaba bosaidekaya erere bosha ya bandaba rekata yaba ivyo vyapfuye reka bigire ubuzima. Ahatari ivyizigiro hagira ivyizigiro, ahari ubugaragwa haza amazi. Mayeko shandalaba rebosa mandayaba rakayaba menterebo. Mwene data, ugura umutima wawe, akirwa buntu, n'umwanya udasanzwe. Yebuhera ariko arakora, ariko arashitsa iri jambo mu buzima bwa aya bababa shekerebo rebobosha rabasha. N'igihe cy'ishengero, shigihe cy'amaganya amababa shandalaba. N'igihe cy'ukwizera rekotobo sandayaba mandalaba mandakaraba remando sayaba shekeremonda yaba. Data, naguhaye icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Nehemia yaritse umutima, ababaye, alikuwa anaumia ndani ya moyo. Azana igikombe imbere y'umwami, akaleta kikombe mbele ya mfalme. Umwami aramuraba, mfalme akamtizama, ambwira Yeremia, kumbe ngo urababaye. Asa Yeremia, mbona unauzika? Kubera ko ubabaye. Njoo unauzika. Acha aramubarira, akamwambia mbabaje n'inzitiro z'i Yerusalemu, na silikishwa na ukuta wa Israeli. Ndakubaza, nikauliza, ndakubaza, nakuuliza, ubabajwe niki? wewe unauzikishwa na nini? Umwami anakubaza, mfalme anakuuliza, ubabajwe niki? unauzikishwa na nini? Kugira kwishure, ila kujibia, aguinyishu, akupatia jibu, nisho kikubabaje umutima wawe. Imana yumva amasengesho yacu.
Imana irumva ibyo dushaka mu buzima Mungu bwacu. anasikia mapenzi yetu. Imana irumva ubugombe bwayo bishe mu buzima bwacu. Mungu anataka kutia mapenzi yake Imana kwa maisha ihabwe yetu. icyubahiro. Mungu apewe utukufu. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe utukufu.